Miami Sellis, best me rock, and until I'm a beya. Ah, oh, man, Radia, meaning say, Betty Miami good. Hey, yeah, tan 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 tan. Yes, me, Ubeti Miami, come, Nuntina, my beya. Miss Rawas, yes, me, why? Everything, me, meaning so Ubeti Miami good. Ubeti Miami good. Ubeti Miami fire, that day. Ubeti yes, me, Biggie, so Ubeti Miami, come, Nuntina, my beya. Miss Rawas, yes, me. Meaning so Betty Miami good. That day, Matthias and me say, oh, my dear, Betty Minya be why. And Radia, Matthias and me say, oh, my array for Basua. Oh, my bonity me woba. Oh, my footy what yasem wate. That day, my auntie, my grand, my ya, minya wabia. I sit in a ya, my ya, minya wafo dada. Ubeti me Mr. Joseph dada. Ubeti me Mr. Yona Mira. Ubeti me Mr. Daniel daddy. And unti na mabeya. Ah, me radinya me minimse. Ubeti me gudo. Obwafo nyamiye. Me jidi se ubeti me siye me. Dada, ubeti me gudo. Ubeti me fire daddy. Ubeti me siye me. Jidi se ubeti me come, Nuntina, my beya. It's Rawas, yes, me, why? Everything, me, meaning so Betty Miami good. Miami good. That day, Matthias and me say, oh, my dear, Betty Minya be why. And Radia, Matthias and me say, oh, my Hannah, you say, yeah, no, oh, my Lisbeth, you know, Mama, Esther, you send me dear. That day, my auntie, my brother, my ya, Minya, Wabia, I was a Maya, my ya, Minya, for that day, who bet Miami, Hannah. Ubeti Miami Sarah dada. Ubeti Miami Sellis, bet me ra. Anuntina mabeya. Ah, oh, me radi. Meaning say Ubeti Miami good. Obwafo nyame. Meaning say Ubeti Messi yes me. Dada, Ubeti Miami good. Ubeti Miami fire dada. Ubeti Messi yes me. It is a Ubeti Miami come. Anuntina mabeya. Ahenkan FM. Ghana adisiye. Oboba okore amamfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Edana wiyo. Kachura nyame. Edana uka. Kachura nyame. Wabisa dia binisai. Kachura yasu. Na beya mawo. Mini edana wiyo. Kachura nyame. Edana uka. Kachura nyame. Wabisa dia binisai. Kachura yasu. Na beya mawo.
Obebu ye. Kachire Yesu no beya mawo ade. So Psalm 48 minutes after 6 a.m. We are live on Ahenkan 93.3. Shannon so much Brenna sono. Yes, inkonye free sub break up himself part 10. Ebebo for God Encountery. We are back on your radio, and of course, it's always a joy to be back on your radio for God Encountery. Ano point so mejidi wo Kristo Yesu musa hoden wo ho. Nyame adom ye nso de yen kwa ache yen. Eno nti yasan ba biem ye beto som kese ne so. Sane woni mu ne yesin konwa se ye wie mbobre. Ye de ho amane ye de ma on. Ne aka nyina ye de toato aso. Kopim se no ndu bebo no. Erade fire nso e ma ye nyina ye nhira. Enti ene nso sawa pepe ne ye be ye no. Na ene na koye boja ye. It's a freaky funky Friday. Asida nyina ye erade dia. Me pacho entempaso. Mami mfa wie mobrese ne besia ko ne demu no mfa ema o. Na fe ye nto adwumedie ne so. Eya no ahye ne nso ene. Eye July ne da etoso enso. Ene ye fiada. Ewie mobrese ne besia ko ne demu no wadaro mami mfa nto aso ma o se men kanchro. Say anopai ewe puye mantem ya yahudu bie no ensu wo wiem ensu na wo wiem na o kire se ebe petepete kakra ensu ne be petepete kakra no achi nso no e free prem to bra ho eko no awia ne be yini ti ewo me yahudu bi awia no be ye den pa ano ye din ni nyina ne se ekotwe nsu e de abasan se ensu e wo wiem ebe ye sa kopim anwumre me bone tofa dia ma we ne no eyade a ensuo e wo wiem ensuo ahoden e wo wiem no e wo soro obehunu se me ya ahodo bi kra de ensuo ne be munamuna ebe munamuna ene nti ya no ahye ne nso e dia ma me ene nti wie mobre madaro ma se ne ebesi akọ ene da mu ni nyina ene de ho amane e dia ma wo no 50 minutes after 6 a.m. It's a freaky funky Friday, beautiful brand new Friday morning. And of course, we're bringing you the Friday edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Matching. Edi ameje so obo ba ofori amanfo. Anopo iwada roma kame hoen. A free sub break up me set 10 bebo no. Na yenni Ghana nkomo, yenni kotokuman enkomo, yenni yehuna mu nkomo. Na erade bebo o men, na wonso bebo a o. I just see a proper operator amount for Emma at the bar and kind 93.3 FM. I don't see nano Jordano yes assembly ase and then so ye twaso. Ye twaso. Now before you bet twaso no mami misa wa bompaye wa kan bibia kire rade watimi de wo ho ahye rade nsan nei. Unyanye ya wadaro ma mekai wo se unyanye ya mekai wo fa wo ho hye nyankopon sa danase de rade asese wa hwe wo so na doma do so ama wo na ye kan atiasefo anopai no ya kenkan akan wo so e de aka ho bi anopai e wo se utumi ka bibi e de kire unyankopon no danase o sorry anopai obi sorry anopai wa receive call asem bi asie no ogene ho enye but anopai wo de nyame e de wo de achew o sorry anopai un receive call bia ebe mo akoma atu unya receive call bia ebe mo ene da no aye bibi basa bi dia ma wo e pa cho e wo se wo ka bibi e de kire awrade e wo se wo danase
ɛwɔ ne nhwɛ so pa na dom na humɔborɔ ne baabi a ɔde wo aduro ɛnyɛ wo nko a wo ne wabusua santen unsa de bia mbɛtena ha no mu asɛm ayɛ meta aka ne sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛyɛ a yɛnkae obi a sɛ asɛm to no a yɛn nso so ato yɛn yɛwɔ nkurɔfoɔ no bi wɔ no mu a sɛ asɛm to wɔ mo a ato wɔn nso so obetumi ayɛ w'adwuma mu pani obetumi kura yɛ wo fie wura obetumi ayɛ obi a ne te borɔno so obetumi ayɛ wo tenant efie wura obi abɛtena wo fie yi sɛ biribi to no a wotwe mu ne bɛten yɛ pɛ ɛnya ade a wo yɛbɛyi wasi nkyɛn ɛne nti wo bɔ mpaeɛ a ɛyɛ afasaafoɔ no nyinaa fra so ate aseɛ na srɛ wurade sɛ ɔmmɔ mu nyinaa ho ban yɛwɔ akwadaa bi wɔ hɔ no mu a sɛ asɛm to no a maame mprempren ya me ne wo ka sɛ wo ba no sɛ woammɔ mpaeɛ amfa na nhyɛ wurade nsa na opie na asɛm kɔkɔto abɔfra no a one cedi kura menya sure sa no pɛ wo bi ɛyɛ wurade ne kura yɛ mu ntia ɛne nti saafoɔ no nyinaa no sɛ wote sɛ yɛsɛ bɔ mpaeɛ na fa ɔmo hyɛ wurade nsa a ɛyɛ na wamia w'ani na wabɔ na de ɔmo ahyɛ wurade nsa afei yɛ nkurɔfoɔ bi wɔ no mu a yɛne wɔn hyɛbrɛ ɛtoatoa our destiny is connected. Our destiny is linked with theirs. Yen ye shebre no won de aka boom. And it is a asem to sa nkrofo no a automatically asem ato yen. Inti de bia mpai boy ya na ye bono no. Say ready hunu ye mobo. Mpai bono enye se wo bebo. Say I've been telling you say it is not about the duration, it is not about how long you can stand on your feet and pray. It is not about the longevity of your prayer. But it is about the content as someone we then o kan kire rade inti anopa nso so mesrew na wabɔ mpaeɛ srɛ rade sɛ onipa bi a asɛm to no ato me yɛte yi sɛ asɛm to ɔman Ghana upewu mpo ato inti awurade nhunu ɔman yi mmɔbɔ awurade nhunu kuro no a wotimu ne mmɔbɔ awurade nhunu onipa bi a sɛ ne ho ba asɛm a wɔn nso so ɛbɛka wo no awurade nhunu yɛ nyina mmɔbɔ na ɛnɛ da yi nia ebeye musuo nia ebeye san mihuyanka ka kwanhyia okra se wɔkɔ wa meduru ensɛmsɛm bebre ne saa nneɔma ni nyina no awurade nyankopɔn enhu yɛn mmɔbɔ na ɛnɛ onyi yɛn free ni nyina mu afei deɛ ɔkɔ akɔtɔn awurade eni nanim kan na ɔnkɔtwe atɔfoɔ emfa mrɛ no bible sɛ ensa enya dwuma eni ho kwan sɛ edidie ɛne ntia no pai adwuma bi onipa bi a wotie mi anopa eye ye jai hye wurade nsa. We commit your handiworks into the hands of the Most High. We pray that the good Lord will shower his blessings upon it so that your handiworks can flourish and blossom, so that at the end you can have something to say to people who might be broken, those who have lost hope in life. Through nyanyamia yama wono, you will be able to tell them something. Mpaibo ayebo asre nyankopon no. Se enne, se impo, erade nsese mu no, e wo se ye free atiasefo asase so ena. Yesro nu nyankopon, and this will never be the first and last thing a obeye se obetie ya desre mpaibo. And now no Bible say ohini Hezekiah wabra o receive the bad news, you know. One mad the bad news, you know, and no. He was not moved by the bad news, but he stood on his grounds. He prayed a fervent prayer to God. Send your matinee and opebetimi bad news, but said the onus lies hugely on you. You have to stand on your feet and say, Matib bonne but Ewurade asɛm nso amate ase say obedane wo mu nsusuye no magina tuo no ama ayenhyira e de ama me nti ebia na no pe what bad news ebia na wo kwa akoda anadwo enra no ote bad news ana enra mpo ote bad news eni nti ano pay ye nya osunsun sanso ye agiwani gya firi wo nsam. I have come to tell you, God can turn it, God can change it, God can do something about it. He is ever ready to do that. The only thing that you have to do is to cooperate. The only thing you have to do is to commit yourself to it. And pay catch that one say mate bad news ukra no a me dane no Hezekiah ete bad news, you know. He stood on his grounds and he told God
Say mate bad news there. But I know say good and bad news. Say our package, lies in the bosom of you, God. It might be bad news, but you can change it. And we're born pioneer. This is son. No, I don't pay my some wire tintin and Yameka could see any saying. Yameka could see any say. I was so with the one namun two at the share radinsa. Wakonya bedino. I was so with the shenninsa. Hey, order for Sima any tete any don shitty. And some way woman, one me, be and one more with him. Now, so I'm so young, Yankupon, and now no on you to need any more to and say, oh, who a chiri dear, now I can't want some and ne. Odo ho shenin sa, obo ho ban, subirikune mwawo, malam no omwawo, bansre na wakwaja tu sisi no emwawo, yesu moja na wakwaje ne galon ma a esi fia wo no me kakra akra no emwawo, fa wo ho to awurade ne din no eso, na hunu ne tumi ene sene esi efa na ye ho adwuma na ongu animu ase Kristo asomdwe nka ho ene o mana dom no so ma wo na onhye wanimunyam ewe Yesu Kristo dinimu amen. Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM enti yegusu aye kan asem na ne de ba wieye ene de epuyempe wo se de ba wieye ene de ba wieye. You see, the grace of God will cause people to remember you. The grace of God will cause people to recognize you. The grace of God will cause them to see you. Adie bi a wo ye papa no. Ena no asem a na Bible na eka osena se mo so kanea no a ma mo mfa nhye empase mo mfa nsi kanea dua so se ne be ye be hyeren amakrom ofuo nyina enso so ehunu enema papa a ekoso anopa yi adie bi ye papa nanso so ehinta ewusum enam efiri juoda banada ukuada yawoda watie yen na odo okoma adi akire na wabɔ ho mpaye asre awurade se onfa na adomo a ema nipa kai nipa bere o bre adwuma no ukun ho ewo se yetu akatuam o boss ayesi wo hu ye enye ono a ewo se yetimi e promotive uhia divine promotion. But empanimfo no me in charge ni hu ye enye omo a adom bi nyanto oso sa adom ne be hye won enra yesua yehun se adom ne to so a unisuo nyina eto atwa sanse urade ma wuhia aboafo a ote unisuo ase na wetimi aba beye wo emoa ye enra yehunu se urade adom ne to so a etumi boa esesa wonsem kanye se urade adom ne to so a ede wo ho dadwen ton krofo so omo a wo tena ase entena se awurade adom ema nipa kai ema nipa hunu eniema papa a wo ye no eto so a kopem se adom a chede awurade de awura wumu no ebepia bonten no otena ase entena. That is the grace we are talking about. Until free now no yaka Exodus chapter 2 the verse 1 edi eko yehunu se maami ofa yefunu wo ba oteye se yekunkum mofra no oye na dwene se ne ba no onku no ode ne beko suma na dabia wawia ne ho akwa ne ba no na hwede awurade ye Pharaoh eba ena at the end no abofra ne kodi ne nsem na Bible say wabra ohun abofra no she had compassion for the boy. Into a year say she would think about the welfare of that innocent child. After ye na dwin say obeko no akwa kope obi amwa behwe abofra no na hwede awurade ye enam say awurade adom to so a edi divine connections edi benti Moses connected to the biological mother unknowingly to the daughter of Pharaoh. Awurade connected womo ema osan ebehwe abofra no. Now this time you only be okokohwe abofra no. Okohwe abofra no kotete abofra no ewo ahemfie. Can you imagine this? The grace of God to be remembered, the grace of God to be seen,
the grace of God to be recognized. Emfa huni baby awo osofo emfa huni baby awa sorry ne wo. I know some churches Hebron ye free ha nko Hebron prayer camp de bia ye free akọ enese ye kojira mu etisi yetumi fa car e di free atemo dan ne akọ Hebron e won kran amasaman ayi pokuase ho baabi ne atotomu akọ yetimi tutom kọ ekokọbọ mpaye in the name of what aye mpaibo okwa ayeda donko enye bibi huhuhu bia no ye ma wo o raise prayer topic no mudi ni hey ha wapon obo wa for wi o di akire ja okọ enye bibi huhuhu bia o woni mu die nti ankrofo tu kwan very long distance yet omukọ ekọbọ mpaye no because Ewurade adom atọ ne so ama nipa ehunu se papa yi Nyankopɔn na de ne ye adwuma osofo nyabotre empepire wo ho se wo kwakwakoje ede abehya asore na se nyabotre koso aye wa famu de gya adwuma ne kese pa afa hye Ewurade nsa wo de a ne se wo yo hwesofo hweso yie hweso se de ye wankasa wo dia na Ewurade obeye wo yie Ewurade de nadom beto so enipa be firi yendi enipa be firi tumu enipa be firi Burkina Bay Ghana down to your place. Why? Because there is going to be a fall of a certain grace. It will cause them to come. Businessman, businesswoman, and konkoji a dream family business nase. Odi ekoswa ne nante Ewurade na kwan mu. Na Bible say na won na otena Ewurade Nyankopɔn nya otena otwiridua mponi nyunu na se no. Ade nyina di bua no ne wie ne yie oye ne te say due esi asubonten ho se yese ye ka the book of Psalms ebekika ni nyina e de akere yen eye enti koso ne nya abotre ne tene Ewurade ne nyunu na se na ye de asem ne ba wie ye ene no say little Moses innocent boy ekoba asenka ne ye pe omo aku on Nyankopɔn ma na dom ne to ne so e ma edinam so a connect ye Emma ono ananka ofri Hebrew abusuamu no oba beye part and parcel of the royal family of Pharaoh, and later he became the one to deliver God's people from the land of alien. Emma odwomo kokosi bosha asase ne so a se Nyankopon na oye sa de no ene aye the book of my Bible story aye ka ho asem de akere wo nei no se Nyankopɔn nsesa yo oda so aye Nyankopɔn enra oye nyame ene oye nyame na otsena obekoso aye nyame se wo de wo ho to ne so na wo sere ne mpai bo a ode na dom a emanipa kai wo bre ode beto so woni wo kunu emmere ema obi mefa nkodi wo na wo yire mmere ema obi mefa nkodi wo mmere nhwe wo ma ema eduru ba bi a wo se wo ma ne kai wo bre no na omo nso so wo mo reciprocate no obon se omo akonye obi aka kyerem se hwe wo maame ebefo o papa wo sei na wa create confusion ato ne wo ma ne ntem bra wo bre ye nyina na ya ye kwa. It will never be your story. O story ne say bra wo bre ehwe wo ma no wo mo nso be kai wo ahwe ama wo sia tutu Ewurade mu wani mu ase oye Nyankopɔn ye obanyankopɔn ye onkrunkru Nyankopɔn a eyire so kire so seden ara obedum aboa wo na wahwe wo so Ewurade adom na oso mfa ma wo na humo bronko so anya kese mfa ma yen yenim said na wotwe ni ode bre yen se na dom beto yen so ama nipa kai yen no Ewurade de beto so obi che wade ache Ewurade de na dom beto so ama ne nkrofo be chiehia no be che wade nso che nkrofo ade ache Ewurade de adom na eto won so ube hia won na be che o made Ewurade adom na oso mfama wo ehumo bronko so anya kese me kan se obi che wade ache ube hia obi am na che wade eje sresre because no be che obi ade ade wonte no ase se kwa apia no wa aboa na apomogori yeje obo nyame adom obi aka ma na so nyame adom wo be dey o se obi be che wade and pa na so Friday na wo be che obi ade ne o minya bi dia me che sa sa so ade ko na ne pa no mi wo bi ko ade a metumi a che ne bi okay ora se Matias here baby ana se me che obi ka musumini ka me na che so utibi che obi shi obi na che no 100 Ghana cedis 50 Ghana cedis 20 Ghana cedis ene kanka an so kra de binya bi ade ma so Matias here na wedding organizer
Apo moko de. Bibi are fine. Where the man could be the ame ya. Oh, I miss you cry ya. I am ya pa. I am here and Ada ajeni me waya. Ne I coordinator ada andra wante. Okay. Ono so wona adwuma so ye na. E say me ye madwuma. Ya ma obi adwuma. Nti no ono so be nti wo party waso din. Na me tie di ono so be ye ne. Ono so be ye ne di. Okay. But I am here. Nti e sha se ne won. The bachelor's night in ne. Oh, okay. You call home. No, I think so. The first person mo bo ni din ya wo. Say in Cabra. But unfortunately, we have a the family of Apintin Saki. Okay. Apintin and Saki. Okay. Kwame Eugene. On ye juma wo. South Brim. Oh, okay. Ena Owari Anita Saki. Oh, okay. Omu nyina South Brim ha. Anita Saki de minim baby o. Oh, okay. But Kwame Eugene no. Kwame Eugene so ejuma bank. Oh no. Gaze. Kwame Eugene. You say Kwame Eugene ya. Oh, there be. Ni diankasa mo friend ojuma me Kwame Eugene. But ni dia de Kwame. I mean Kwame no say Kwame ne krada. Nti dia de Eugene Apintin. Oh, okay. No sanso de Kwame. Nti Kwame Eugene Apintin. Oh, okay. Ena Owari Anita Saki. And then ye bachelor's night no. Wa could be that. There be me nko bi da. And then the first day am bachelor's night. Eh na nsem si o. Nsem bebre si. Nsem si pa. Say bachelor's night no. Eno na wo ya abrante na okoware no. Wo girlfriend bi a wo obetete wo ayi bi a. Wo ne frɛ wo frɛ no sa na dwo no. Na wo ne siesie bibi aka kyɛn sɛ ene de. No wasi. Me ni wawie. La show ne la show. La this are dangerous. Asɛm no. Obana entokwa bezie. Oh, entokwa de ensi. Entokwa so ye la this are dangerous. Entokwa ensi. It's bachelor's night ya na. Obi so we no so furu onom so a ya danfo pa Mr. ko si a for Mr. Ninkan di hu say adende o dabi onya nware nwie ye mpacho Kwaku Ahenkra. Okay. Kwaku Ahenkra odon so ne Abigail Ban so ware so e kan bu ma eno no e wo Koforidua. Oh, okay. Kwaku Ahenkra de ne na na wo abu ha ya na ya mo bo mu din animu e na Kwaku Ahenkra de no na minim say different sa ni fo bi dia minim ote but me kan Kwaku Ahenkra de I think say abu bi adu hu no ote he abu ha ya I think say abu e ka abu ya za abu de aso in fact minim ba bi party but okay bia abu himfie side ho ana say me susu say honum sa no be wo ususu ada wu nimu no minim no bet ni fi otim na minim aya wuta ehia no we da bi ofi ba ntam say me susu say honum eti me pese me say en fa na wuhia no ade nkra yi ma wo en fa na me hia oh ya danfo ana wadamfo a won ni ma bi ote oya wadamfo ala so ya danfo minim no nta me ka say eya bia na minim na nim ba eya bia minim say friend Kwaku Ahenkra me say dia minim edin a different ofi but edin a minim say different no Kwaku Ahenkra. Okay na ada abu ha o se ma ni bi ni ha. Oh, na bi say obia edidi bia ekọ bia na so ma juna. Okay say obi so fi no ho abawari obi wo ha no. Oh, okay. Nti ono ni Abigail ma na ka bu mi no so e wo Koforidua. Okay. Koforidua Ayoko minim say bia onim ho ma Ayoko is Ayoko na Ayoko. Ayoko CAC. O Ayoko Koforidua Ayoko. E wo Koforidua ena sa adwuma di eno so ye weekend ya eno so ye 8 ya weekend ya tina ya okay but asa abu ha mo ntanye wedding ni abadintuo ni yi de bia yie na wotwe da e ba yie abadintuo de mo ye sa wo se no mo ye na ho machinti acha 5 ba o de yan kan ko ba ware de intensive wa ye ba abu ha yi ye ko 3 years de bia yie nka gbe na wotwe da die me tell say o mo fia no tumi wale wa ha o sa we be hu we se me offer se ni we se me offer ni obi ankan we se me nua no obi ania no obi eti wan na o ko mistake ga ko wa unia na de bia nka ja so ko ware okro fufuro so e mema no mum ko ware wo ba no mo de o ma ba o se we obi obe kwa sene nke se o ye wa he kro bi but o ye wo no ho a eti se ye wa hanu ma ya o mo mema no so ye wa bonte. Oh, okay. But mo ekoso so e wo so mo kamete because na what that die mo come yete na ya ware so obi ko ware wa chirichi ase o se mo come in fact mo mind kinkom ababo ni bi obe ware bia me ma no weaver wa ha on famra ye nye ne hwe ye be ka ho ase mama because na what that die ni yie nka boyi na ya do so do no bu nkama fa eso aya so okay ya ba ha no ba ko amate se tough we ko ye obin yeah
Mr. Obi the any go. Apart from Mr. It's not higher. Mr. That be na friend say Mami you tree down high. Mami be ya. Saga brefindi. Baby mo baby. Ono so aware. Ono so yo. Na gebi ho aware. Am brefindi. Me de say enya me problem say nkrofo ware no. Ba me de say na ya na watwe da die efia da yi aboabo ha na watwe da die wa ha say na ya ho kan no. Obati information to say dwagum. On say Obi say wo a place which say Kasoa and I say the men fan say nkran ya. When say dodo na fi she say dodo na fi had me say no ma settle honum. Say ye bi ba say ya. On say ya normally entire o honum. Ya fi say the baba fi. Okay. So what you say? And I'm penny for nyan so ko bon bra e fi na so ba. Cause wadu na when yin as ahodin ni obi no. Of listen metina nkofo close so a adwuma ba kra na metimi aye dedi. Be say me ba fi a. Entina ya ma e fie to say e fie mu fie no. Eya ye sa ye ni sa we ni sa no. Nta wabo ha ye fie mu fie. Sa ha no de nkofo fi ha. Aha, so what you say? E fie da yi aboabo ha na wotwe da die wa. Uzi for my me no e kan me de me am sports. Ana pai adesi mamba gana mamba yema munyina kwa bai emra ahenkan 93.3 so yatenase agudie mu nsem ena yedi Asia we midin edi Joshua Kabna ejenim Yosef Aji wanya tenin Canada afei obrempon opokuware Raymond Asheterat ene Benito Mauli yenyina ene akan tuma pa edi abonya agudie mu nsem yedi Asia ene anopai ma yamfasida ema Jubilee Hospital omabo sika tuma de agudie mu nsem no enso badandan nan mekache se oyare oboyi papa age aresa yi mo yare wanyina enso atuai radia enwa ene Jubilee Hospital ebia yare wa emu aiden obeso beda ho na fa doctors na nurse fo ejina so ehwewa oba sakonya no enso ho ye wo laboratory ho ebie ne no pese ye lab o blood na pese o check ya obepiema ye beboa afi doctor atro edurama anase upadro ato anom asa ho yare a ye ofuma sikesi a eduro bia no bonye bi ato enso ho antenatal care enso aba ede ama ema na mafa afuro no ebia afuro na wafa no unya problems ho a bre na fi ye nso ano emfa ema afe postnatal care enso ho akora na didiem se na sitie ni nyimu no se na esitie ni weight cramp no ekoye anase eso tia na eti we piema postnatal care ne be kire na afi ya man kire na bibia nso akoye edi amao aforo nchema theater enso ho ai ne no surgery operation de oba one time ye be ya ne kama enso edi amao afo your bow for from maternity person ye bia oba ye beboa ultrasound any ECG scan no enso aba we no apemfo na mpese mutwa scan ehun sakra no oyo ba oye bema afi mema na mosun prostate eye kese no mbese mutwa scan ehun se na ne esi aye afade a obepie mu Jubilee Hospital ya ultrasound any scan aba ya de eboa na face ha no so no ya so ano edi amao ya rebi achi usuro fere sobodu nkomo edi achire onua ya cancel it one ma odo asem be down ma ye behwe atuase edi amawa achire enso ebe din wani na ohwa dia unhu ni ye ade benwa unhu ewechira unhu eba na sana reading ayo din pa se wanhwe entuase ntem ochina bi no oha kese pa ne ba beso so bo pie mo Jubilee Hospital ya wa eye clinic afidi asem ma wani yare nyina no ye de sa enso edi amao afi diabetes any hypertension for no ena no pay ncheche no ekoso edi amam we ekoso fiada we any fiada bia na san chechire we enso ekoso ebia opedien papa atodi wo fie opedien papa pomdin wom atodi a wo be Jubilee Hospital cantina aduane bia bi obonye bi na wato wo bana kita insurance so dia ye beje na ya hwe oye say national health and say private health insurance no nyina no yeje odan babo road dia so amantra bridge ne so honom eniewo number no 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onia enso edi enkomo ya upon express ventures enso aba ya ba edi ama adrawafo ya ba edi ama car owners ebiene no oka no spare part na ase na opa bi ato a obepiem ya upon express ventures a ya ma bi no ato na bibia nso akoye edi ama battery spring alternator radiator front bumper bonnet na opato na
anaasɛ ties, shock absorbers, azos, wiper blade, dashboard, anaasɛ door handles, car light, tail light, anaasɛ headlight deɛ ɛno ne yaw upon expert ventures. Men sɛ lɔre fɛ ɛnkɔ pie mu Accra anaasɛ Kumase ɛnkɔ sɛ lɔre fɛ kwa wuro ne kyem ɛwɔ akyem dan ha ya EPL hɔnom a ɔdan baburu odia so hɔnom ɛne ɛwɔ yɛne ɔnokɔfo block factory ɛna ɛbɔ nhwɛnim akyem so do kwan ne so deɛ yɛne coupon ɛna ɛbɔ nhwɛnim fɛ number yɛ na nwe endi nkɔmɔ aka wɔ kyerɛ nyina 024 376 2324 024 376 2324 and 024 615 7706. Now ne yaw upon Express Ventures Edin Komo na Fokano partner kokoti bi ato na bibianso akoye edama wemu yeduma koma so asema gudie mu nsem yedi ehia ene anopai. Yes, nsem se ne anopai information asem fimfi Black Queens asoye Endra draw tencheche todwa El Robert Obi Mansu Morocco ena se draw no etofe na kopima sia no yade abetodwa senya kopon ayadoma 2024 eye Total Energy Cup Women's African Cup no todwa el Morocco ena se dwumadi na enso eba so nendra ena se draw no etofe ma Ghana ye draw no na se kwakoshia Rwanda ena afa ye qualifies no akoboni na first round no todwa nyankopon ayadoma 18 September ena se dwumadi no enso etofem na second round ne de ye remu November mu a na se game etosubienu no enso atofem ne nti omo hwani mu sa Black Queens etumi etufa Rwanda so de a na se omo kwa komunim na fe amakopie mu enso Morocco amedimu ensembi no de ejao jempie mu African Games a enche ebasun emu onim se dwumadie we eye ne etosu dumiensa 13 edition na nka ese baso afie February na nka ese baso na enso per engagement with African Union AU Association of National Olympic Committee of Africa ANOCA na Association of African Sports Federation enso AASC omoni Ghana ban enso etnasi engagement in course no na preparation ense danya ready from Ghana for enunti no impenifo to date no enso edikoshe na next year 8 to 23rd of March 2024 ina sa dwumade no impenifo enso etu edikoshe ye na chairman of the local organizing committee papa ndi edi Dr. Kwaku Ofosu Asare enso de komokakra ejaye ena no pay ya wo chiem se aman ndi edi Ghana ya ready se African Games no ye be se hosti na fe hosting ye was since 1965 Ghana enya konya hosti bi no that was the last time Ghana hosti ye enso nya konya bio se timi hosti bio na bia so find the man or say president of Ghana wa man full assurance say no African Games no he be hosti na ye hosting ye yentse ma Dr. Kwaku Ofosu Asare chairman enso the local organizing committee of African Games no edijaye. Government of Ghana is so committed to doing these games. You know that since 1965, this is the first time we are getting the opportunity to host the games. And the president has given us every assurance, despite the challenges we are having. COVID, what have you, Ukraine. I'm not a politician anyway. But what is going on recently, elsewhere, I have spoken to so many African countries. Elsewhere, they would have pulled out. But our government is committed to getting things done. And we are hoping that we will host the games and to be one of the best ever in the history of the games. We Dr. Ofosu Asare enei odoni chem LOC omamo hwe ma tutu nyama na African Games na so timi happen Ghana ono down on nkoma ode ejayen eno no yenremu na fendi nkoma MFM pa Olympic committee no president Odano enso akasa ere afa ejumade kasia na kase todwa ma kronkron Ghana se postponement no enso atumi aba ese yetu ade ahyada na no ana se pa fa Samson Dean ere sem kakra de eja wo se aban na mraso se so this edishim na fe facilities na de ade no yetumi esisi bi Ghana kroma no sei na fe tumi boa na dwumade etesa no yetumi eda ho de na bia ekoye o se beboa ye pa efise pa Olympic ni bepiemo Ghana ha ebetumi asupport obonkofo ebre emanema akoye enso edi amam yete ensema pa ye fa na Samson Dean edi ejaye. We are most grateful to the government of the Republic. We are happy with the kind of support the president has offered us. We are asking that with that kind of support, the government should do more in making sure that the facilities are ready for the games. But unfortunately, as we speak, it will be a bit of difficulty
for us to have an opportunity to stage the games at the multi-purpose spot which is being built at Boteman. There is a bit of delay and we had to scan through Greater Accra to look for facilities to stage the games, where we are happy to do basketball at Eden Height in Weja. And then the Bukom Emporium will also host sitting volleyball. We have the Accra Sports Stadium to host football and tennis. And then the Lagos Stadium, per the reports we received last week, it indicates that we might not be able to have the Lagos Stadium for athletics in September. We and some president Edema Ayapa Olympic team committee no papa for Samson Dean Ediajaye Yemfri hon na femfe ni enchiremu enso of football mu na yanshase emfemfi achimdan Kutokurias akache general captain enso Edema Kutokurias ni din edi Nuruddin Mohammed onna ne no onye edin koma ene ochechemu ne happen no Kutokurias unimisa brantie Kutokurias team a omo boy division 1 be piemu o Premier League na okan ho prepare on ma boy Kutokurias enso egani promotion be piemu o Ghana Premier League emu na Ghana Premier League no 34 games ne boy into 90 times 34 and then no minute your boy eno non abrante etimi ginemu ebo be say 20 minutes per enso Edema Kutokurias na abrante de no komo ejan ochema ade kronte wonya more games ambo and as more minutes ambo afa Kutokurias na say injury na say etete no na injury eyade a na say okache time injury start here any anawa Kutokurias etu afa injury eho yenti ensema Nuruddin Mohammed general captain Edema Kutokurias edijai Me plan there, your first division, you qualify by premium that season, no, you need Uncle T, and a me price at Prawi. And me prior, no, me approach management and on one chance no money. A chairman, I say, and crowd in the hospital, and okay, no, man to mushi beam. So me try to make it be drew for the meantime, say, make me in your one day, time or no be ready, now the me hospital, no. In fact, Mr. Akedi be droning kakanka, na me hotone kakra me bebo ana asaba from then no wan ka ho hwe biem nti me de to ye fisie nim ema chairman ebe ma date sa date no mfre na onji scan emfa ko hospital na nim kocha MRI ni enhwe problem a ekram ye fisie nim adanse ni ofre chairman be 2 weeks wan peke ne koda we captain Edema Kotoku Royals na dina nusi no na ochiem say first game of boy Edema Kutokurias no against Dreams FC away game then second game of Kutokurias omu Premier League akontu omo ehase no 15 to 20 minutes no boy and so Edema Kutokurias boboko na obo sa game we no na onankasa chance na o assess ne ho an performance there na enshada enso ne sa ni nyina ne se na epura na adukro no enunti no omu kopie mu Cape Coast na onankasa ekopiem or teaching a hospital I no or Cape Coast ekoye scan 3 times with ono anisika na udoni chema omuka che ne say scan na otwa no enya ade betimi asolve the problem ne edi aman ne be solve the problem no ene say obaba ye MRI na bibia nso etimi akọ fine enso edema na MRI no omuka che say eno no na 1300 na okache general manager for Achimdan Kutokurias na enso still na team no anya ho hwe. So your first match any Accra Lions Mambo, second match any Dreams our way and a coach in Casa Daddy. Pauli process first member. Satan na match 3 every year meaning say menya one in Kakra. Nti mkobo 15 to 20 minutes. By my home kekano mampe nti mko Cape Coast Teaching Hospital. Nyami di mitika ko isa ko scan ebe 3 times. Mini na mucho scan na micho no this MRI. That mean manager for ni na me catch no CEO obema chairman egu maintain hwe enti enquiries ni at MRI no 1300 na me catch team management no na be 2-3 months obi enfi mi so say me fa me back so okay so obi enfi mi 1300 enti me ma me career enko end enti me me ba na ma be ya la pesca no akotwa sa me ho yawe na makotwa league ni so. We general captain Edema Achimdan Kotoku Royals Nuruddin Mohammed. And that's the 7 money general in the command to us from what I know and as a general manager Edema Achimdan Kotoku Royals Boboko no pa for Mr. Lezo Ayaboahen and so at the same kaka de peso was so no PM team ni na branch e fa no Nuruddin because akwa no nim no e di ono nya se bia bo apayo and I say one farm bo ma branch no ne ho antumi Anthony and some general manager and so edijai
I'm surprised as to what you are saying because remember, and I knew that we have a very good physiotherapy department headed by somebody who's in the Maakye On Ahenkan Hospital. So players here I was taken care of. Remember, which knew I think he was injured before I came. I didn't even know he was a player of Kotoko Royals. And I'm also he's a footballer, but he has an injury. So I spoke to the CCOs, and then they told me it was an injury that would take a long time for him to heal. Once they were injuries, what to make of 1 year, what to make of 1.5 years. But apart from that, everybody with a short-term injury was taken care of. Yene Alti Kumi missed 1 match because he was injured, but he came back and played. The question against Mediama also was injured for the game, but the teachers made sure he would be ready for the game and he played. Chelsea City, Collins, and then the teachers went on it and he played the game. It's surprising to come out there to cool house and not taking care of our players. We Zama General Manager, the Machim Dan Kotokuras, Mr. Lezo Boahen, Eddie Ejaye. Yeguso Ejina Kotoku Royals Boboko, ni former striker Edma Achim Odan Kotoku Royals, Francis Andy Kumi, Ayadia Afie, second round of the league, Ojan Naso Ebo 12 goals. Edma Kotokuras Boboko, no, Namno consider Branton Eslini move to the Serbia Super League, Nimo, team my friend FK Radiniki, won Nice, Kronimu Ewa Serbia, free transfer, and Branton da Kopiema Bibia, and so Elkofa Emanonso no komakakra enso ejan anaju de sumo o se ade ba ko a afetu to Koreas ama demotion to the division 1 no abaso no o se referees o se so hwe ball mo boy e wa away na o hwe senior referees bi officiate ya ya de eno na ye the maintainer e bo to Koreas mo kopie mu o division 1 league no emu. It's very painful. I did my best. I scored 12 goals in the second round. But this is what I keep on saying. Ghana football, some referees change the game. If we could get our away matches, even one to watch. Our away matches is very fantastic. We play good football in away than even home. But some referees do change the scoreline. That's the main reason why Kotoko couldn't survive the relegation. We Francis Andy Kumi Baron. Nem come on also or the aba enono. Yenani enremu our cycling zu godin koma kan fem for man now pay. That's our pa ono and a technical director of Ghana Cycling Federation no. And so then some kaka edeja now kopima we dey afutu sempa no wako enema maburu etitiru ne mema ne titiru no. O say cycling dey eyeye pa. Na say do bakodi endruboni achi akonoma say dey ankadu kotwi bike ka yada be bo na ma opomden na asanso ma uska na niama akoye dey ma o yentie ensema papa friend Daniel Amo Adi Ejaye. My advice to the young ones is, although cycling as a sport is very expensive, you have to engage yourself. That also gives you the ability to ride. And cycling also takes you out of many things. Now we can see the youth, some are in drugs, some are in alcohol, some are in cigarettes, and some others are doing things that are not good for their head. And cycling, apart from the sports, is also good for your head. So my advice to everyone that if you want to take cycling as a sport, then from now you know to do more on bike. And also people in the eastern region, I know Gabe Tete is doing well. Francis is now in good shape, and which I hope by next year Francis from the eastern region will join the national team that will compete for the African Games, and we hope that he will perform. We and Sama as our power no technical director Edema Ghana Cycling Federation no friend Daniel Amo and so the Ajaye. Mr. Tachi Amanfo general manager Edma Amasco Engineering Company Limited. Unim say Achim Odan Sports Stadium company we enomo na obekaya idea ska bebre na enso akopie mu Achim Odan next stadium rebuilding ni mo wetin peniphobia mo so mabo mpese ball anase sports enso etu mpom ewo krom ha na ebeto dwa say idea mpenifo akwakoto moto mienu aine ebe pumping so e de afa sprinklers ni mu na ve awata Achim Odan pitch no na ebeto dwa ne say moto no ye de baako afri Achim dan kofin we fufuro e na baako enso ewa ha na ebopin
Mr. Na say Techi amanfo ni ebisa ne say moto yase ba akokɔ na ba ko ha na eba ne say ɔse sansɛm na achim danfo ye nyina ya so de keka ne de em say ensem hu nkura amfo so bi a ense da eni su saa na moto no omunya park ni ya moto no infa na man be hye ebe pompi nsu agu infa ye fia na halo kwan so enu nti no ade hu hia sisia ne say ye diska be hyem na fe stadium no yetim awie ni ye na nsɛm na ye nyete na keka ne de enka ne coat impo na kan shirt Papa, you know, you be fixing motor, motor, you fix the sprinkler. You shall say, yeah, man, I say fixing motor, mamma, now I have been. You shall say, yeah, man. No, my ain't here, no more, no more, come with them. You read, man. Most of the fixing back over, you fixing back over. You hear me say, Moon Pizzy camera, I ain't man, mamma, no munja, 7 or Mokaka, but you are not pushing me good. Ain't way, Mr. Techi Amanfo. I say mbusi coat mpuna kan shirt na dey amanga ajaoji no papa ka bo no yeah, come on, another man on some no other toss so the man free Africa. Now Kupima say Africa na 23 tournament no and so to job be masu Morocco ne sia o Kupima say Jumadi no pampa so do no 3rd and 4th place no na Kupon Adoma and to Jamali Bogini 5 p.m. no game no top from Nyame Adoma that na ye toss Morocco and so bo Egypt 9 p.m. no and so top from and final no and say top from Nyame Adoma that na me dimu sem no dey ejao and China Manchester United 60 million pounds. I'm not for Brandon Limbesi man from Chelsea BPM Makache Eric Ten Hag or your coach Edma Manchester United HMA next signing Obayano Branty Osi Academy Atlanta Din Eddie Rasmus Hodlan no or Sabran Confirm BPM United na goals no brokum Eddie Ama United Bubuku no yena ni remu Arsenal Branty fan William Saliba Branty na standing a contract no 4 years contract and send outstanding and so Edema Arsenal Bubuku no now ko PM United one man so amuso mo pe goalkeeper Abesha Branty and Dean and David De Gea and so anai into the first offer ekoma bobo kwane di Inter Milan senko munja Branty Andro na mu emomo Inter forces askan esu amno cause the second bid no sign echo we no 43 million pounds and sika United edi room Inter akofa Branty and Dean and so the Andro na be pm bobo kwane di Manchester United mu na United one mo amuso mpa another goalkeeper asan e the attack Branty and Dean and Andro Unanechi omawuromu Red Diamonds ni no omo ewo Japanese league ni mo Branty and Dean Zion Suzuki Branty omusi omuhia no 20 years when Branty Eddie reporter ban say 5 million pounds deal in United Eddie Roma kofa Branty and Zion Suzuki abepiem ho na kofunim say Branty ni mame Ghana ni mama Ghana ni na ne papa enso Japanese entiwe kakra enenso abepiem yena ni nremu Chelsea report from Eban so mo ko akopiem Roma oboku na Branty fan Paulo Dybala omno no adi nkomosi esa Branty no omo hweso metumi akwatabire no gagagaga bepiem abesi akan Edema Chelsea oboku no na Inter Miami enso team omo USA MLS no omusi akan ewomencheye na Leo Messi enso sign contract edimomo na afese Joe Busquets sisiale na beto dwane se enne omni Branty and Hodi Aba enso ebe wiewie na bibia nso etimi akoye edi amom Eddie Hazard enso reporter beto dwane se sia de papa no de obeya na waye ti MLS okwakopiemu enti like is an shaba kwadwane Messi na fe Inter Miami boku no akwesi akan edi amom yes Kofi bout bi aba so next 2015 December ni mu and about bi enso eba so Anthony Oluwafemi Joshua oni Dalian White na ekunye na ese close bi eshima ese rematch no enso eba so na omatwe ho dawresa we twa na ntiase enya adwuma sisi ade ne abeto dwane se confirm Anthony Oluwafemi Joshua oni Dalian White rematch no ya dia officially oma confirm heavyweight contest na eba so O2 Arena 12 August and as about no enso eba so yedi munkra no yedi ejao na eda na ye kan technical director asem wa ha Pep Guardiola won so ko coach bobo ko an den ede Bayern Munich Basen Schweinsteiger echirima papa no be pie mu e wo Germany no enu na ase German football no ayi o se ni o ba na German football o den o dwane koba o ji trophies na da papa no ba no sa we no the Spanish ball na ba o person mbobo a efe nko a enu nti na fie se German o tournament bia mu a na o afri mu no we former captain Edema ba yakra ne nko no so de giant koba ko ti ma tia ado wo Nellis haircut achima sene na wo achima sene awisa one obaya benkwa mo no edi nhwani mu oba adwuma yi party da oba yutin
Abraham Fanko. Why? Okay. Na we no bana say na mama odi me who start me say ya dey na fa. What I say? Dey na so bo me say e beto afa so bom na. Ah, intinu nya Yakobon ya doma. Ye be join ni. Ko bi ke yesero twade we mai na awale de ye. Wo so ware ya na ye bia ma o. Da chinti aboba yesero pri. Ene Yakobon ya doma ye ko atem. Nti obi adwuma na wa sha ase no. Adwuma na ni. So say kan 1 2 3 le ye ko. Ene Yakobon ya doma kwabra. Menu ni ya ne abusiafo wa na ye ko Achim David. Cut. David ka grow me atiase on ba. Ene ya me oduma ye kwa achim atiase. Na yakwa akoboa enimre yi yakwa akwaji ani bi go so se yemra na maji ani dia abempompo ko na busuako na ye ba. Oboba poku beku kofodia. Okay. Ye beto na kokofodia. Na ye kwa atiase ndeni. Ono atiase ne fa ne nko. Ene me yasa ka me kwa asore ni mere ba me asore to nchanza me kwa chiase no ba next week na me kwa asore no what you say no ye kwa ko bo na ya ji ani ye friend say your friend no Eugene Apentin yeah Kwame Eugene your friend wo adwuma mu ani Anita Saki yeah ena edi Ewintam so dina de ko ni ko bo na Ewintam so chase ene ena china nso no Kwaku Ahenkra eni Abigail Ma ho ne Pokudia yeah nkokofu du ani ye de pede ben Willia Kachem se no ne Pokudia okay ye kwa chiase we be kwa chiase o ye na be ko da na ye ko je ntia chance for no join ye mfa poku nsi ho na baby wo ho na ko ba ko Yerisi na captain in the morning. Boba ofori amanfo ato asumidi di Joshua Kwabene Jenimi Yosef Fajiri Otenenka Obrempa Opokuari enso Ebuai Raymond Ashete Ratina Fi Benito Mauli Yakenti wa gude musem yedi shiao. Boba ofori amanfo over to Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM
benyenia ame me de makumeina mama no baby I made me moon to mensan mun ko bimo me beina ka ami baby I made me moon to mensan me chil mun ko bimo me beina ka na me yama o odonu ko fu pintase Mosima moda no go fu pintaso. If people was embade, akukudu na wuka senti was embado. Baby I made the moon to mensan mechi na munkobio. Naga still one task. I mean baby I made the moon to mensan mechi munkobio. Pepe ina kana me yama o. Kitchen, Matthew pepper soup, you love chicken. In the book, you love kitchen. I mean, Matthew pepper soup, you love chicken. Chief for ya, kids for you, fancy natty. A chichomo, I told you, I'm an address. I had Ghana, I did see a woman of a amount for Emma Atin and the Ahenkan 93.3 FM. Efie Kuma by the sensational singer, songwriter Kofi Kinata. Oh, you too much. And I also live, okay, yeah, the answer called the Amada Sports Team, Joshua Kwabena Ejadine. On any deputy. Kofi Ejiri AJ. Oh, maybe you're more there to us, so Shannon song for me. Marching. I don't need you made anything. Sam 43 minutes down, 7 a.m. Ediam just saw a boo back of 40 amanfo. Ofrawo Ado Isaac ese ufri jaha ana jaha ose me kanchre Kofi na Kofi enkasa kakra mfamfa jaha wo mo network no ho ene birthday no be we she ye o friend enko no fa ho ben So this one also says, yeah, from me Asari George Yao Simpe. I'll say, in fact, your program is very, very educative. Nyankopon onka hopa. Nemum. Wish a happy belated birthday. Famami Ura Prince Ochery, CEO, Parksville Travel Consort. Ohia Masi Ana Hilltop. Yatia Dasi from the Agric Aburaso. Yedasi Bibri Asari George Yao Simpe. Thanks for coming through with this one. Yao Preko. Also see Yedasi. Oh boy Abaso. Blessed Sun 2 p.m. Thanks for coming through with this one as well. Oyibo Boating. Also see Yedasi. Pedro Madina Cruz. He says monitoring the best show live and clear inside Indianapolis. Kumasi Tanoso Kesben Junction. Yati Edase. And Ranewa would offer Maakye Kwache. Yesterday was your birthday. So happy belated birthday going out to you, Maakye Kwache. You know we are not fine, but nonetheless, Nyankopon ka ho. Onto unkwem. Ewo Yesu dim. Amen.
pepper soup no. Jollof chicken. You love kitchen. Also day. Pepper soup no. Jollof chicken. Hey. Gladys and Pabi, a very good morning going out to you. Make it a baby about here. Gra. We are too much. Only a draw Roberta. Mrs. Okay FM. Maybe I told my young father that into your bracket into your future near this new woman, young fan to us and I feel young queen and him. Yeah, that's it. I don't pay without Chinti, bro. Focus on you. See, your little progress can become great if you concentrate. Your little progress can become great if you concentrate. Oh, okay, say umo homo de ho. Share. Any me can chiro baby wugina sisi ya no. Obi nya waye. Baby wugina sisi ya usu unhunu ho ano. Opa wo ho a unhunu wasene mu. Enu nti o sori anopa wie nwumre na ususu dwetire no. Wo ye chen obi. Enti saa progress nkakra na ekoso. Adwuma na wo ye ne nkakra ne se wa mo abema mu. Na uhyemu kena. Wa mo abema mu. Na wo hye wo ho den. Wa mo abema mu. Na wo ka kire wo ho se enya de a me give up. Ewa adwuma ya me ye ho a. Anopa dia me ka kire wo da tintini say your little progress can become great if you concentrate. Anopa you concentrate on whatever you are doing. Nia wo ye bia ade bia wo ye ususu se ebeboa wo da ache no. Enhwe benkum nhwe nifa. Yire wo ho fa wonim de wa ho odin wadwen ni nyina fa toso. Sua bi ka ho nimdie na wo no. Sua bi ka ho adetie bia wo se usua bibi foforo men konko da wa bra wansua new 10 ewe danim onipa bia no ni be hia bia no wo se wutimi sua bibi free ne ho na wo de kan wo de no ho. Your little progress can become great if you concentrate. Enkrofo bebre no abamu abuto to because instead some be concentrate no omo concentrate on unnecessary things or concentrate will be asem or ka kire no obi distractions bi ode ba na no ya we say when you listen to Sanyo Manu you won't strive for success, but if you will concentrate on that little progress, listen to me, it can become so great. You just have to concentrate. Oyadio. Share obo homode papa. Baby Ghana jina sisi ano. Woni obra no de sie ni adechie bia onwunu wonya aduane die no. You are trying. You are making progress. Nkakra. Just concentrate on that and trust me, you can become great. Ni awuye bia say ye fu, say ya de ton. Ade bia wo ye minim ebia na ye dansie. Unse wo hya ase a unya sika no a no akoto cement baako no afra mason ni no no de akoye ye baako mienu. Unse wo ko wanim kakra. Sa na tie. Ne wo se wo ye ne se wo concentrate. Efri na ekọ unya sika bia no amia wani edansie ye nya sika dan mansa na de si dan o. Project na pese wo ye no. Wo ka se mpese mi nya sika dan mansa na wa ya. Wo ye enye yi. Eye kakra wani beba ho so no na akokọ wanum nsuo amen. Your little progress can become great if you concentrate. Nia wa hyase a o ye no emma obi muwa bam, not even yourself. Mia wani na nkakra ebetimi aye kese. Erade onka wo ho na nadom no so mfa ma wo.
Esikafo e wo Ghana eni wiase. Obia hyase nkakra or the free one or the akọ 2 no or the call 3. Endra na me hwe owura Kwaku Otin na all kana sem. Oso ono wona o. Oso obekọ kete so agye se 11 p.m. Onu sikani no. Sikani no. Oso obekọ kete so agye se 11 p.m. Dubaako. No me ensa pepepepe ni nani ate. Na no me ensa na nani ate no. Na offer plans. Product ben kra na me fa meka ne me wodada no ho. Mame nya wei, okay, mame nia oye no sikani o, nia oye no. But minu mienu. Ye ko kete so breben, nia sore breben. Wei a abo no nso apa ho sima aduonum mienu. Obi da so da kete so atwentoma akuru ne ho. O sore aba beblemu aban. Ekufuado na ehunu amane, John Mahama na ehunu amane. Be dinatem. If I tell a little progress, no, it can become great if you concentrate. I don't pay. Ni amede bra wo no. Christ asumdwe nka ho. Na dum no so mfa ma wo. Ewe Yesu din mu. Amen. Yanto aso. Na menya bibi ni besia ma menya nia amemede makumenya mama no bibi amedi mun tumensa no munko biemo mebeyina ka ami baby amedi mun tumensa no mechili munko biemo mebeyina ka na me yama o odonu ko fu pinsase Mosima moda unu kofu pinta so Efibo wasembade Akukudiri na wuka senti wasembado Ebi amedi mun Tumensani mechili na mkobi Naka silo wantasi. So a glorious happy birthday going out to you, the senior most, the uncle's uncle. Ubia uncle. Anope Yema awodapa sronkokra Ura Abdul Malik Kweku Bako Onone the editor-in-chief, the new crusading guy. It's your birthday today. Your love chicken. You love kitchen. I mean my feel pepper soup your love chicken. Fancy natty. I church home. I told you I'm an address. I most of my soul boy romantic. Other would in a room. Yeah, the one crash I'm was what it was so the amount. Yanko point Adoma on the 11th. Of this month, Kwabena Eji Japan also launching a campaign. Silicon Valley, Ewon Crime at 12 p.m. and a Jumedi in Becoso. Into the near Bre Papa. Yanko for the one crat I'm about sorry fan to us. Oh my here no pay much yao. Bra pills, Eugenati. One can say we seek asylum will say a him fan uku. Hey. Anyways, me go for the one crat I'm about sorry fan ma. Me no ka say penny for tenasi will fear her. Dada. Kweku apumboko. Boko. Yeah, the radius. If you other son baby if you other son baby as a week you have quantum kakra cause I know I'm doing say Wednesday and round so ni bi mo feel say and dry if you other ai sanity quantum mo bi na e delay so ma obi adwen say bibia boko de nyankopon adom bibia boko na so nyame adom na friend is saying Kofi Mensa na ya yemfra na adwen na ya yemfra because all can't drink ya na I be ho bi o ana me no me hunu ne sa be ho to say adwen obi adwen amane o kan so a beka say
or throw biana. Oh, okay. Enti Kofi Mensa. Yeah, free na come make Kofi Mensa. Okay. Se bibia e hye ye. Yankopon adom. So you kuram. I was see be sit down wo adwuma mu ha. Na ye mu bi ye tena ha preko. Because 24/7 ye hu ni animu wa ha. Enti ye sit down wa ha no mo na ja. Ye mu bi atena ha. Yo we are no room no. We are copy baby no bia. Sir, because ye mu bi adwuma mu de timu 24/7. Disadvantage nso. Ha say ye si wa ha. Ana ye si aben. Ya semo. Ye si aben ana ye si wa ha. Ye si wa ha. Create room no top ya bi. Ye si wa ha. Ye si wa ha pa na. Edion. Anyways, enti na sa ukọ baby a sa na tie o. Ukọ baby a ti say ayi. Baby a ikọ na nam ye Unity. Unity nso sa. Okay, ni now one compound. Yeah. Unity nso so sa. Unity dey we free o dan mu ana je say ofoforo so ho na we wura studio. No akwakobo adwuma. Sa na tiara. Anyways, sesi averting so o ma wie. Endra no mu wie ye. Endra no mu de ayi opani no friend sempo a. O boss. Kofi ni mo. O mu de ni wie ye. Endra no mu de ni wie ye. O mu de o mu aka nyina so de awie. Na Endra is Endra na 93 days. Chief Alan call Ablikuma West. What you say mo mo keka kire no? So mbetu atia no. I don't know mbetu atia. So mbetu atia no. The constituency delegate there by ya. What's it for? Constituency delegate there by ya. Constituency. No delegate ni bi na mo kan sa kire no. So mbetu atia no. Adayom say ni sika wotua ni so. TNT ni so. Oh. So ba ko ne ba ye ne say yayi onu du betua 3,400. There be 300 400. Oh ba ya betua 100 Ghana cedis. Also only Alan Cash. Na Alan Cash na o ye no ne de ade. And on so cry there no one man kofo every bia bi na cause on say so what you say? Yes. So cause we need the other one na we wan call no na so. Wan call no na so. Yen fa say obi ti say o keka constituency me ensakra bomu a Ablikuma Central Ablikuma North ene na asefo yi a obi free so obi wo Ablikuma Central say e hono ne ayi no abose o kan ne sa re mpotem ho no no obi free dansuma titi ho ba bi ba behia o na o kono ma ne 100 cedis ya ene lot fair won kran bra eje yize o utwa ho won kran obetimi kura de akokuma ase aba o fa free seka kosi wa ha no awura ha ne se enya senketa omu wie yi 100 Ghana cedis na hye hye omu nsa enjom dom so metu atia no omu 20 ana kura ya bere omu adom be yo mu bia bere sa se wa bro mu zezen wa bro mu zezen no musika omu je ne bi ni hwa mu je delegate ni delegate no omu ni appointment o ozo mo yele appointment ni ese soro fo ne wa mu nsam omu je kura che omu se appointment we no koko season enti wakwaji we Alan Bae ukohia no ukwaje sei se 3 o se 4 Alan Bae no abeje hanum wa asoso a Haaland de ne bi na Haaland ono no de ne 100 Ghana no abeje asoso a so ko anim e no opani de ye ayi 3 ne 4 3 ti se kakra se ai sei ya yisu beko free akoto na mu akoto onso ma kakra ono omso ondua o akoto ndua ono ondua o sheda delegate nyom nyina na ofre wo mo yes o ya o se chairman na yi for mo mra okay ono hwetire no omo special we ni de I think the constituency na chairman for the pe omo ho delegate na be ko to sa aba no ho constituency chairman na regional executives ni on be ya ni nyame adama next month no eno de nye omu nyina selected people bi na be ko to sa aba no nti we udi ka committee omo ansa na we committee delegate ni nyina sisi ade a so aso be yesiu ba omo 26 won de no on be to the next month ne de ba omia be wini na ken atoso mienu na ala na atoso miensa mienu ni obeto so 9 ene enum no eno de ye de ama omo aka no omo enche
but first 3 no nyame ya adom a omo super delegate no super diombe no special delegate yi okay next month no eno ba omia be wini na friend saying Ken atosumi yenu na Alan atosumi yensa die nti aba omia be wini no appointees no seniors no ewo mu ni bebre no abeto aba ni bi and appointees nso no mu di ba omia chi no so ata se enti no ba omia be wini we no na Ken atosumi yenu na Alan atosumi yensa na mom ba ko no an oni appointment ne ekom de no omu na abetu bi no abetu bi no ho no ne ade no so ata se eno no de obi oni appointment ko to bi ne ekom de no ne wasori anopai oye delegate enso wasori anopai onim ni oye na bra bompo otu wo nyina obo mpa so obeti se ayi candidate bi mesra no no on fa ne ne budget se Nyankopon ya adom I think next week ya ti se free akoto so by Eastern region obi di aye ne budget se obo mpa so wo mra kacha ya mansa so onto ne bo free ba kwa metua ne ka enti safo no omo no oni appointment bi akomde no omo beto aba ne bi omo de no na be yire no na ena no me ne ayi political ayi bi bonkomo sisi ayi afiri mu ala de wa free race ni mu kra sisi ade no eye ayi Ken ene ba wumia ala de wa free mu ala de wa free mu kra hu ni sa de yo sane esno obi anani ni odi hu no ye hu bi da ala free ada wo ye chief ala na wo ye chief ala me ni obi afa sa me ni obi afa se me MPP ni menye NDC ni boa menye delegate boa Dabi o ka so nya delegate dia fine but onye NDC ni nya MPP ndi me no nya adwen menye because of say me elections duru a me wo nyoma me gina so de to aba okay so what you say obi won ma wono wokoto won cheke hwe ne dia ne se oduru won ma yan hu se osuru ni nie na ode atim ba me nya sa na metoma aba obi wo oduru won ma o se mo mfa me sa ni si ba bi osuru ni gina chinya ne we he mo so me sense ba bi chinya no fancy si won di ono no ne dia no ba me dia me no ma me gina so ma me ba ko onu obodua sabe nani eye ni wisi wunti no onhye dem hunu ade ne yie sa o se ha me pesono no so me nsafa si sono ne so na wudi kosi chinhia no ha ene ne ofrefre no de gi abrante no enti wo so ne nsa mu new option bi aso de be si sono ne so omoyo na se 2016 no 2012 rather says here me krom bi am wo no so ya asante mantam ti se okoto woni obi ti fira ga janso ya NDC ni ebe mu ani afira ya bo ni fira sa ada no hu ade pa so ada ni ebe fira wani na de akoti ma bi awunti hwe na wa de as World Cup finals there na obega za on goto me makoso papa eti maybe there ya hu bi da na make no na numbers no de enka hwe obi to decide ofie okodu box nu ana na adwansesa numbers me makoso hum fam hunam fam bibia omo yirim bibia fam bibia omo yirim numbers ndi na wo kan na dey na nsheda nya yi numbers this year say no election we na yo you can have the numbers yes when this election we na say what dom no there o stand tall say we win but nya sa na tie omu say elections dey obu ho no mo odi wachi ya na eyeyi o odi wachi dey didi o eno kra na wo se usuru no so aja say obu odi wachi anya se odi wachi asa keke odi wachi dey didi eno na wo se usuru no anyways mumia nante na ye ba bibi foforo ha ye dey ato aso a anapa no watwe abapa minute nsem matiefo ni na chi mama kwaba mra ahenkan 93.3 FM so de bonka tawdro abadwa so na poso na ye de ehun tete e ba besum ani die kwan so dem de sha se eye daily graphic de bokrata ye say owura James Jachukwesin okokoto no sa de na so nanka wo se mraship je fie tenase na okokoto no na domkuma no minority no yeso mu ni na hwan parliament
wɔn sɔre kɔdi owura James Jachiko esi n'akyi ɛwɔ court ɛkɔ support no ntɔma amfa parliament dwumadie no anyɛ hwee. Daily Graphic ɛna ɛka saa asɛm na yɛse nkrɔfo makomako nsia ɛna esi yɛ pimpim makogu afiase a wɔn kɔ twenum bɛ mfinhyia makomako aduonu nsia yɛ ho nsɛm wɔn de attorney general foni abata ho tum so mu na adaroma ɛna nsɛmɔni bi kɔ so maboa ama so twen aba pe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 p
nyam ana wo mo daachi wo mo ton wo mo daachi brewani ase kro na wo mu su eche so mo bre pa company bu on mo bre wo mo pa ento mo kire se de enwoma sikika kono wo mo bre dodo wo mo daachi na wo mo ton ese no Daily Graphic de obokrata mede de obokrata watu din ese Ghanaian Times na ede eba na GT ensam de wapuru bi agua pa nyasem ketwa na okiremu se eye wonum a okọ abai kukumu a ja wonum a mo hwe sa bia ye no so no prisoners for no ya bo maba so pa sanse empanyfo mo wonum no mo bo adwuma omo hwe se bibia ekoso kama a che se nyasem ketwa eti pempe amno ekasai okiremu se abasobode kese akọ ede ama wonum prisoners officers no ya bo ma abaso na enu achi no ana okirem se okopiemu ewo asantemantemu a asantemantemu suafo ayonimonyamfo samosa mensa enu ade atudwo akirem se wokọ mansini awodo a bedwa no se assembly no adwumayefo ni bi wo hono ma mummu nkontaye omoma nkontaye mu na ho dwumadie bu okran so a se wose omo atwere ho adansedie krata no receipt no omonye enti omususu sa da bi ketaso momuaso bi koso nkutabu emu da wonom fenchem enkoso to omuschemu sa officers fo ni nyina no ombe yi omadi mmamo maso aye hyepa tenwa asem da boka tai ede aba ewo hanom a ehwo nsem yede eto wanim sa so na de da boka ta okuni ni graphic ka ye no Ghanaian Times so ede aba wo kyeremu se NDC mla sebedwafo no a wonom ankom la sebedwam adai omu kyeremu se omu nua omu nyonko brebo omu ofa omu nana ogina court to omu nyina twi kopie mu court se omu kobo na chidom ana omu ja mla sebedwafie ne to wonom dampan tie wasem da boka tai ede aba Ghanaian Times GT most authoritative newspaper. The Daily Dispatch de obokrata enam de to so no de anopa wi anwumiro se oka se hu bibia kan bibi if you see something say something eno ayen kaibo na me kokrata ni mu am wo mu ayen hwehwemu de aba betudwa se fiti afimpinu ene nan besi afina duonu se de endi samanyoko no okọ miaya wodo bia wo mu wa hoden wo pa se ban abato mu wa hoden wo pa nanso osi 2004 abesi 2020 no wo mu dintwo ewo saa miai bia wo ma yesansusua no abetudwa. Daily Dispatch say fiti 2014 besi 2020 okọ atifido mantem Northern Regional endi samanyoko no eho yom stronghold nanso wo mu hwere abato no mu oho mu chichemu enwotwe achiriponum 8.5% ewo ho no mu ena say fiti 2014 besi 2020 yanso okọ fraumantem a eno so wo mo hwere abato no mu oho mu chichemu enum achiripo mienu 5.2% ena afi voter region de so eto so a intenu ena the Daily Dispatch ate ho kakra abeto abonten de me to so akom eye asepa say NDC mraship de fiefo no koso aye say yekoja jatikoisin wo court ni ejai parliament dumadia oseso mo koso ye san de na de basabasa ye ebeba emraship de fie ho enunti asepa force mo nhwenyai na emwa Dr. Alhaji Mahmoud Bomia obefrase abontoa ewa sante mantemu eno yesi okonso obesan bie office obebie Bomia office wabie wabie enu anomo ye on okay enti krata ne say ne nto abo wafrase ewa sante mantemu asa ko bie office wo
asante mantemu no ene Dr. Baumia say ono sre campaign oye no on pese titu na chitaifo no ana woma epenasem eba ko didi obi atem enam ono nti enu nto sre pa say insult atem didi no mo hwenyan nto si insult free campaign en waka che na chitaifo ni na do dankwa kufuado kane mampani owuraje ekufo ma me frema osai opare yesi sankofo miansa wi ye behye wom animonyam Valley View University say wom behye sa akukuda miansan animonyam denti no behye wom animonyam pekrata ni bi the Daily Dispatch na tumu nchine na metua da ogbokata amboso no so ede amount ewo da ogbokata watu din ese the Chronicle breso sem da ogbokata ani esem no ekasen wode eye otemuafo panyini mekere Chief Justice Maame Gertrude odinfo nyine ede aba sanso enam na sebedwa mu chiame hene Right Honorable Albert Kingsford Babin wado no so enfo nyine ede aba ana wotem se bonsam tawa wi ebi number 11 no Supreme Court kire mu se eni kwan se ma ho kwan ema ye de na ba ekura so Ghana ya sase so ewo ma imu ha na parliament so na asem na sebedwafo so kire mu se da bi ade yi eso won faso bebre o ye betimi dia ye aduro no betimi aboa me de asay ade eno achi betimi am ye nya sika etu wonu ma ko mu bedua na omo dia omo nua sesebi nkrofo menom no omo nsai no na mo omo dua se de be de ye aduro nya de asay ho ya de de ye ma kwan ma omo nya omo adwuma saa Supreme Court say hene ne ha wonte ase ye da na no ana ayamra sebedwa mu chiame hene Right Honorable Albert Kingsford Babedi tu dwe mu se odwene ho wonte ase Supreme Court sa temu a wode aba no wone ne nya adwene kora te ho asem da boka ta di aba aye pinsu ka ta fe to so mienu ene ne miensa eso the Chronicle na no pay na ma ne bo eno no na wo kyerem se asem so bi a eda asandi bia ena judge baako ono eka kyere eye mlanimni baako se hwe ahanu mo ka sa an parliament on kwatra parliament ya no omo osabi ebi mo eye nneoma bitise enkora suba bi no saade no ntimi aye no ha o ha de oduru ya no mo pe nso gina tembu anim ha asohye ha ye serious business timwani na ho ti anwa asem da baka tai e de aba tachu la tachu ono so de ndisi amanyoko mo mre anim ni panyini pa no ndisi fo nya asem pe papa no mkodwa ato ano omo kwana papa ya nso omanim pe de ya se omaso ayehye omani tutu aka omu nsem ano no na wone aban mra nim ni panyini oru agofia da me no omde asie ani wada oboka tai mu aje se nya asem ketwa na se ni nyina no fa oru James Dachi Kwesan opanyini nsem ya nwo anya asem ketwa da oboka tai wode emu enchechiremu eso nyina ede aba na se de da wono no oye no nti no onim se bibia mu yi obo ade afiri mu a enye ye che ya no wode ne nsem ni bi de aba no wode aye afutu sem nya awrechekere edi amade hye no mo kenkan ne da hye no wo se enne wonya edi free metu asempa etire enso ne yimu enum ti wo kwa ensem no eguwo kokenkan ne ntimi emwawo dia mede to aso amawo eye de obokrata ya to din the finder ena omode bana caption aba say acha ose juada nyame boa juada ena NPP wo mepese 2 franc an vet na mo yeye no wom de amane ni na beba beto abonten nyame boa juada to se juada de na report no aben soko the finder the obokrata akro ya ena oru ala nkojo tramatin se nyame ya na dom na so ba wo asante mantemu no empeso so bia ase ehonum de ehihim ehonum abato no enyina faako wom tumituma we ne ochana motoma we wom tumito skirt and blouse wom tumito 3940 ene de ka kan ni na no oru ala nkrojo tomatense sa swing regions no a we pudo se Ghana ni na sa mantem ni na no oba obema na ye pintin to oba nkunimdie no mia ya wodru a ehihim titu ni evimvi mantem o se sa mia ni na no obemmehwe se obedi nkunim ama NPP amanyoko no onnenim de obeye na odi adi sa nkunim no the finder the obokrata ede abaiwa bi mfoni ato anum si a wanya mfie dumienu 12 years
na yesi 12 years gay ohia $10,000 $10,000 edi akoye surgery ewo nakoma ho wom se tokro abeto nakoma ho nti ohia $10,000 na wom de aye ne surgery nti se akawa koma ana so peso oboa odi utaku ana osempoa eboa the finder the bokrata no pe bitano pe ya na wadi akire edi anamba besu ho no mo na oni empenfo edi ho nsa woso the finder anopai nensem no ma yankoye nanim ewo the bokrata watu dey say the Ghanaian publisher na the Ghanaian publisher den sam bebre na so no de abasam no ekasai wode eye mpanyumfo a womani abre se omo pesom tu frank ade ma MPP amanyoko no omonam nipa maako edu wode mu maako enan emfonyi ede aba de odikan eye Ghana man panya be de che Dr. Alhaji Mamudu Baumia Dr. Sumie no eye alankwadwo kyerematen anka ne osoafo no hwedwadie ene fidi dwumadwumadie ntotoye eso Dr. Sumie nsa eye oru aboache agyako anka ne osoafo no hwe nyinamode dwumadie ntotoye eso Dr. So enan eye Dr. Afiye akoto anka ne osoafo no no so ehwe enuane ne kuaye dwumadie ntotoye eso asem ode atoso ene se owura obi amwa ana ode eto mpanyumfo anim esre eye vetting committee no ese onipa bia wonsem fata omugidi yeso omoma na kwanya so wonyina emma sebi MPP amanyoko no wo mbotaye emma mu no omunyini pakro mfirim omunyini mfirim mo amanya so ode amaye hu omobone mo omunyina nko o se na amdodo de ensem kwan yemo o chese mo amanya ne sa momfa sebi omo a wo mo sefata omo ya akono sabio amafo hu omo se nipa we dia ideas ni omo wo momfa sa afo no mum omo sa afo no mum nko nti omo disqualify no ano no eti enwasem eno no nti we ensem a wo ka kire eye nyabotre ni ehwe story no o say ono no kasa de ma vetting committee no nti omo the report wo babontin report no omo disqualify metima kwa pi ya disqualify wo no wo da so wa akwanya so be bampanimfu anim obetima sa akwesere anti ano so ka ho ohini herodi ne don bet na ase ati ya gazi ye yiwa firi mu so na wonte wo ase a na ni wabọ modern no so utimi kọ na akaka mpanfo ade na mo ye de mentiasi o mentiasi ade tira bo yimi firi mu chirichirim na o mama on chirichirimu na atimi aboa o eti eno wasam eno no na owie na ode etiwa east abato mpesua so no mla hye bedwani maame abena osai asare wode fonyi di aba anu o chem se de ntia etiwa east fo wo mo do maame abena osai asare no sans de nti kro no emma mo tfo aba ma no bre bia to ne bum de ma no komla hye bedwafe kosi o ma na mu no wa cheche ni nyina mu e de agude Ghanaian publisher de obokata no enso so emu enti ya na wa hye ne so e de kata fa to so enso e no se asem ni nyina people eguo na owieye Alan wose Alan Krofo ana sisi ade kotodwabuo no modenam kotodwa ni a chopa nko a tu hwa watwa mfonyi de aba Alan boys no we kura de baako amaka nyum bi esusane eto na bre wase yedu baby ade yemu kotodwe yemu kotodwe ade yemu kotodwe eri si akotodwe bu abam Alan gro hemland ye no omduru baby na o mabu kotodwe no de chopa namu na omuru afia tasopoku ni ayi ye vani say chama utumi kotodwe be no mamu o wase no fa bato besia so isi aje kotodwe na de da ye ni o eti awasam eno no na wasika ta fe to so bi na some people so ho ala kwadwo kire maten dabi Dr. Baumia mum kafra Baumia so na ekasa yo o kire mu se campaign a omo eye no wa ya bo din bia se wo sefata wo so wa konya se o gina na wo pere na tu flank adma manyuko no kona akoye o campaign a wo serew kan sama de anka bombeba wo de kan de wunim de obetimi aye men ko se okogu nwonko ufin kodi de nwonko atem se da bia no de emoa MPP ni nkunim the Ghanaian publisher de obokata no wo se eye integrity
and professionalism ne nsɛm no Republic Press the Obokrata mu nsɛm nam de to so ma NPP flag bearer race yei ɛna wasa de oral ankojo tramatin fo niaba yɛse Alan bounces back wa bra odi new campaign strategy bi aba na sa new campaign strategy yɛse oral and aba no aboa na mananya atitaifo bebre campaign strategy omuken eye constituency delegate deba se constituency ba ku mienu miansa na wakama bom no ahyam wo ba bi fa akono eno ne strategy odi aba ena krata na se aboa no amananya atitaifo bebre Republic Press de obokrata asem no owura ekoto afri yese he obehwa se NPP obema enwema mu aye din obema nyu mu aye din na NPP mu aye du enu nti no waka akire delegate se odo mo ma ne 2 minute keke na onu so mfra se enye ne sentrene line session exams course ma chechefo awie school amupa konyan akokira ade na aban atua wo ka enipa bebro apem nson 7000 ekotwa exams enipa bebro empem nsia 6000 edi ntwo wo mantumi ampase a emu be 1000 petumi passe ye no na education ministry ne say sadio omudi ntwo sadio ma omu feli bebrebe no osre wo munya nhwemu animanim yei na omu hu die ntia ema wo ma wie teacher training ahudro university ahudro kotwa exams line session exams a wo mu feli bebrebe san no education ministry ne so monhwe enye sa asem ne monhwehwemu wei ayen sama afrobia apim na no pedia ka na yabrobro so Republic Press Deubo Krata na the everyday to us daily analyst Deubo Krata no mu ensem awodo nso asum bi dia ba ebi won medical bobo so da dantie yensan so ha ho bebre sa na ba ku bi adamu eni se asuaye wo mo na hwe yade kodiawo esi so edi tudwa ekire mu ese LGBTQ+ be no omo andi omo de omo antia omo de omo tachire pa anti LGBTQ+ be no omo de omo so support nti we say director general and ono so de sansem we de to eye edwa wono so echechire mu Dr. Cheremeno no wono so echem si omo de omo support nti eno so wasem eno no we ba ku bi eda daily analyst the work at them say without fear or favor ne sem kai ni nyina no dia edikan de asomwo the work at awodo mu dada the informer the work at musem enam de to aso me fa ensema wo from yenu pe wa sei na IGP George Akufu Dampare ena ebo omanfo abaso wadwumason ne emudin kwa ekoso o da Ghana de hyen so asepa ewo so mamode so ezan se Ghana anum sei no se postfo be yadwuma ma na koye square on be yadwuma ama ya tene de won be yadwuma ama se ya de yira pane ehu a eye timemfo so eka ho papa so hu bibi no anka bibi a o de be kozisi a enu nti owura George Akufu Dampare ebo omanfo abaso ewo saade ne ho ebiem dan botwe eyo oswafo a ohwe nkronke tompuntu so papa yi ade adesade akwa ma wo ma eka bia ewom ewo gay se bema ne bema form ho mese omo nsamo nti omo ntamfo mo wo fio edan temba bi na obekono mtaletalo ase wo mafunu ase 80 otne no fam sa eno owura dan kwaku botwe etrese obestre pass wo ma eka bi ewom no wo mo nhihye bibi nso no mo ma ade betumi atu ana ebeku ge ebetu ase ekra no wo mo hwe se sa de kronimu be ye din na yemfa njige mfiri okra owura dan botwe ade srede a odi akọ ama mpenifo eka bi ewom stakeholders no eno no the informer anopay na yankoi the Ghanaian Observer ono so nsema wo ede emaye ene anopay wode na aba wose no kware ne bekoso agina ho Ghana so de ohwem no de nsema ba wo hwede enokwasem no ede adipefe no wode aba enu nti wode Dr. Alhaji Mamudu Baumia akoramfonyi ede aba wone adehyen mo a wonom ewo MPP amanyoko ni mu ade ahyiamu bi maje omutuntum bi maje omu white a enya asem ketwa na Dr. Baumia na ka kire eye atu anyi ne asia no mo MPP amanyoko ni mu ese se upe obi a obetimi aboa na watimi ama MPP breaking watwe na mabu watwe ni makọ manim a afimpinu ne aduonu enan mu a eyo no Dr. Baumia yo no a wose wo ye most
competent person akyɛ sɛ nimdeɛ paa deɛ wɔso san ho pɛ mpp amanyɔkuo ma ɔmaka ne nyinaa no kunkure ankore hunu dede hunu saa na ɛyɛ na owie yɛ no ɛna katafe to so wɔde aba ekyerɛ mu enso sɛ ɔsoaya a wɔn na hwɛ nyamɔde dwumadie ne ntotoyɛ ɛsoɔ energy ministry no ɔmo boss anaso ɔmo panyini ɛyɛ Dr. Matthew Opoku Prempe sweet napo yeso no so paakyɛw paa ɛwɔ ntotoyɛ bi a ankoye contract bi ɛkɔ so a emu anhyɛ da annawo anase mu nkyɛmu atimi ama bɔnten so yie wapa ho akyɛw da ɛbɔka tɛi ɛde aba wowie yɛ okyerɛm sɛ Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia nso adane nneɔma adi kyerɛkyerɛ nsɛmu akyerɛ nneɔma ahodoɔ a aban ayɛ ɛde ɛboa nwoma sua kyɛ ho asɛm wɔde aba ɛwɔ ha nomo a ɛnya asɛm ketewa koraa asan so ɛna wɔde ɔsoafoɔ na hwɛ sikasɛm totoyɛ ne ne dwumadie ɛso owura kendofori atanso mfonyi ɛde aba ɔnso ɛkyɛm sɛ abayɛ krado so ɔbɛhwɛ no ayɛ n'afam deɛ aboa ama Ghana yɛtumi atumpɔn yɛtumi akɔ yɛnim yɛtumi afo yɛn toma pɛ afira ɛba no ɛyɛ anyinamɔde dwumadie ɛne totoyɛ ɛnso mu ɛne wiem sakyerɛyɛ a sini nyina mu no abayɛ krado sɛ ɔbɛhwɛ no akonkoden ama nneɛma tumi ɛnso esi ne ho so. The Ghanaian Observer ne nsɛm ɔde nam ebi no The Daily Statement the bokata mu nsɛm ɛnam de to aso ɔde ɔsoafo hwɛ Ghana ensase ɔbɔ ade ne pa ɛne emu nua ne de aka nyinaa so Lands and Natural Resource Minister odumnyafo Samuel Abujinapo emfoni aba asema opanyini kan sɛ aban Planting for Food and Job PFD ofa to so mienu wo mo be frase wombe bon wombe pound toma ofa to so mienu no wombe pound toma Planting for Food and Job eno na the Daily Statement the bokrata de ho amane aba na yesi okọ MMDS na abanya soja guma enya asem keto adede na asi wom MMDS no eno mo de papa we kura ye hwan adwe ai mani oda we papa ye oda ni mfoni dia hin me wano we ai samo semensa asa wa kase ntina me nka nipa ni enti onam de ni mfoni abe se MMDS no aban asoja guma anya asem keto na Western Togoland omafo be kan gofo ese chenchina chia womo ti Togo African ayi womo ti Ghana fa bia koka Togo ho senso mo ti omunko adi o omumanyo na sana atuatenefo yi yese koto jeli womo ye jeli womo ni na womo foni esanyo se cham The Daily Statement anopay na mayanko de bokata to di said the inquisitor da bokata no ensuso emu nsema hodo ono so abroso anya asem ketoa na saa tibi yade yi eno so ochese isi age ne ho me na o kwosoro pa se ya hwe ne ye be ha dwene tituru pa wo se wokọ wono ma moda na dua fiase na ane watwa mu bi mu fonyi di aba chese areho je ho asem da bokata yi edenedi owie nu o kire mu sai one mama yo madwe say sebi mpaduasa mo de ema ne mema awal emema ne mema awal ye no mani je ho ena ma ne ma awal ye so no mani je ho ma ye ma kwan ma mema omware mmoa na ema so nware mmoa enu mani bi kika ho abodin kura na enya na o se afem LGBTQ+ ne de kika ho what time say am no ka say dem na sebedwafo ma show no red card si ye hia bi ha man red card hwade weapon ho ti enwasem da waka tadi aba na saso ana owura napo Dr. Matthew Opoku Prempe so afọ hwe nyamode ntubade ntoto ya eso nso sankrofo bi so edo mo se cheche no so kan se mi di gun ho fin ade bi wo kora papa ni mo hwe ni a china sim ni a ye no ho fin apoto na asisi amno kasai enkrofo mo do mo so la mo do mo se cheche papa yi se papa yi onye enu akwasa contract bi ena mu na ho ena say no yesa afori nya de chopa aba ensam no mu hwehwe bi mu no mu hu se o sa ansam o mokeka gu papa no fi no enyina so bi anim ti o ma be pa achew ada oboka ten so de ho asem ede aba na Akuapem South
ɛwɔ nso so sɛm no ɛkasa yi yɛsi sia me no ɛkasa deɛ wɔnom so ehuru paa o ehuru na obi amoa ɔno na sa yɛ ɔsoafo mpempe ɔhwɛ ɛyɛ kuayɛ ɛne nuane dwumadie ne ntotoyɛ ɛso hɔ yɛsɛ ɛwɔ sɛ akuapem sa atofo papa mu ni di ne yie mo kyerɛ ni sɔdeɛ mfa nkyerɛ no promise na ɛba no mo kyerɛ ni sɔdeɛ mfa nkyerɛ no waboa mo wayɛ bi paa ɛtie ɔsɛ akuapem sa atofo ɛwɔ sɛ obi amoa mo bɔ na ba so san sɛ wɔyɛ bi ma mo paa ɔboa mo energy minister nso yɛsɛ agya nyambɔ ɔkyena abasobɔdeɛ baako bi da n'anim a ɛtwɛn no ɛno nso ɔkɔ akɔma soɔ akura sɛ wɔn de abasobɔdeɛ so deɛ ɔgye bi paa o na pono no da nkusita da ɔbɔ krataa no ne nsɛm ahodoɔ ananɔpɛ yi wɔde brɛ yɛ ɛno no pen ultimate paper last but one na yɛkɔ ɛyɛ the metro lens the ɔbɔ krataa yɛsɛ journalist against LGBTQ plus slam daily graphic ɛna daily graphic no deɛ nti a asomom kɔkan no nti saa journalist against LGBTQ plus yi ɛkasa tia wɔn twabo wɔn no wɔn atwa mfoni na bɛto wɔn paper ne mu the metro lens ne mu ya unya kratafeto so miɛnsa obehu asɛm kropɔtea ɛwɔ hɔ anum sɛ ɛma yɛ nti nkam kenkan ma ho the metro lens kro ya se chairman akwa na obu kotodwe no ɔyɛ NPP chairman yo ɛwɔ ningo prampram NPP chairman ɛna wabu kotodwe ɛpa ɛsi ahene na tu ahene sɛ wɔn ntai owura lankodwo tramaten akyi na yɛse dia papa ne na ɛyɛ ɔmanfo ho adwiri wɔn paa na wɔn ani nna sɛ eningo prampram NPP chairman ɔbɛyɛ saa deɛ wi the metro lens de bɔkrata atwa sanfoni no aka ho aba na NDC ɛsrɛ aban sɛ ɔmoma pɛlepɛle yɛn kɔ so ɛma owura JB dankwa wa bɛo deɛ ayi wɔn mfa ho sɛ date question so deɛ no kora kɔ so wɔn si JB dankwa so NDC fo ni abre pre pɛlepɛle yɛ ama no the metro lens pen ultimate paper no pay ɛno no ɛmfansi okay ɛna yɛ de asi okay nti we anya pen ultimate on obi amoa enye deputy food and agric minister or minister of state in charge of local government all right nti ye da si bebre na ensem against LGBTQI+ ni mo keka ho no mo se den omo kasetia daily graphic okay for neglecting anti so man ka ho asem oh mo so de mutimi ye niam bi o nti krata ne ka ho asem na aye den say omo party send na information is sell out e dey information is sell it out say daily graphic body yeah so de na Ghana fo mo so de asem yetimi fa ade bia wo se fa ne serious yem fa ne serious de wo se fa ne serious ni mum ade ni kese no da parliament so that say ho no na ade ni nyina agina enti said the bokrata bi be ka ho asem so nka ho asem the bokrata e ba monten ndra nyina nka ho asem na me de me person bisa ne say o ma find out tempo because I was already from clean to grand ebi ana mo de ato baabi ebi so na nka omo editorial we ho and on the front page anyways ma na se na ma menye madwen kire we hu na fe minya mokwan na monko honorable Muntaka ono de na Muhammad anaso design o de Muhammad Muntaka ho Mubarak yes ne comment or pass ye house na honorable Esla kasa no madwen kire wo ho ne sen eno ne Muntala yes Tamale Central yes Muntala Muhammad ose oye LGBT practitioner maame ne bufu ye pa na ehefa na adwen wode we ne to ye nanka ye ntie maame ne bufu no ensem ne kakra o kan so ye insert no mumu die no ho okay enti me pese ye tie eno ne ema ye ayi no kakra background no ansa na yaba madwen kire no eso okay nti wadaroma check mame na yenhwe na yenti mame Esla ebinmu se out best
whether outburst dien ne bufu ye yentie maame ne kakra na fe yemra sisi ya. And repeatedly heard Honorable Mutala refer to me as a practitioner of LGBT to the hearing of everyone in the country. I stepped here and repeatedly heard him. Honorable Minister, at the top of his voice, refer to me as a practitioner of LGBT. And every single last one of you is behaving as if you didn't hear it. And if in response to that I say he is mad, it is only a madman who will refer to his colleague in this house as a practitioner of LGBTQ. When you haven't seen me having sexual intercourse with your wife or your daughter or your mother. When you haven't caught me having sexual intercourse with your wife or your daughter or your mother. You sit there and refer to me in those terms. In those terms. Honorable Minister. And we call ourselves honorable members of this house. When you all hear it and pretend that suddenly you've lost your sense of hearing. Okay, so that is it. We the Honorable Eslo Uswe Kufu. And after comment or say Ura Muntala Emeki, you know, that is clearly Tamale Central MP near Seminole Kind or T. Inti ni bidimu kase she was incensed by sa comment na a course so no any more no so can I read the ni colleague no or say sebi you only the see omo retract no mo fanka we ho a friend is saying records so nti enya de was yen so ye repeat sa ensem no ebiom but ye nyem adwen kire kakra wo ho ye hwe parliament ne ye hwe from this angle parliament no emfoni a omutwa de kwa abonten me hwe ya na ye enye ende se de bia kasetia enye cause even ena na so send akra school for call parliament some kohwe se the parliament di omuduma enti even ohwe TV so kro betumi adoubt so TV so bi kra se de omutwa no obi kra to no mo on the TV de ohwe a na so mutwa okoyo by oto no din ohwe aso oda but onai enso school for no kra call no life na na se bibi sansi a enye kra and was a parliament so de bi on ho yes oko gallery ho no no a de bi ahoho tesoro ho de bia ne wo mai beba de bia ne wo mai beba intina enye fine mo pass comments say wo ho no mo say enye kama daddy ena ye mane nye say LGBTQI no aye bibi a obi ntimi nkire na adwen wo ho de bia betumi a kire that is what and no me mpe no ye twa mfoni se we ne de ye se ye mpe ne de ye mpe obi oba kire na adwen bia ye bia ye mane nye saa so what you say topic de ba ye dua ye nyina ye gi adwen kire ye wi a ne ahwe de majority no eka de bia bibisa se Ghana ha why no obegi atum o de ye forget it why na obegi atum se LGBTQI yen legalize wo Ghana ha why na obegi atum se why no obenya kukuduro obetumi aka se yen ntum yen legalize oba na oba nware be ma ne be ma nware obeka atwi why ya ontumi nka ne pen obeka atwi na se bi mu keka no ba o de fa wu fie kura ye example hwe wabusua mu ubusua ni be na obenya kukuduro ebeka se yen legalize LGBTQI+. Obi anya kukuduro first no na obi nya kukuduro na obi nya kukuduro aka yes say yen ntum na oba nware be ma ne be ma nware e wo Ghana ha yes na omo nware se omo ware se omo wo ana se omo ware se den se no on de o aka de dia ne o se o ware na se o ba wo se na ebi mo onim se bi wo mutimi kwatwe obi moja na o manyam omutimi ye mema mienu no sense on come by adopt obi beti obo first no so obi kura obi nyame anim nukure memo atwa so nyame anim nukure nie me I don't see the sense in it say bema ne bema se obo be ware no oba akwaye bema no ba akwaye oba no omo te dan ba akum na omo wo na omo te hwa so omo te ho omo nanim ne omo nya okay so
I don't see the sense in it. And I don't see why it was you wasting time. Home. Say, yeah, grandpa, yeah, mom, you're popular. Yes, so. If we don't accept it, yeah, yintum, and Mrano Papa, and I feel come on, Kunsun, go ahead, chili, now, unyintum, ye bema wari yentum, ye knew about our bawari yentum, Mummy Uncle and him. But you're spending almost a year and a half talking about this thing, making them popular. Is your one man we have a tour? Because if say I don't better, now anything I know sometimes a man for keep on saying say, because this is okay. Come answer Baba Yemla, your back can was as Adam Lana Bechetri, because a PFS no, and I can. When we think Tim Bernie by any agents on a part to part, and but here be the case, he say, yes, oh, human rights, why constitution, article 1, said the all can ye. In that case, you know, I was so be at because maybe I will not accept it. Say, Obano or Bangware, Beman. How? I mean, how? But I don't see it to be idea was wasting energy on it. Yeah. No, my sorry, play. Minimum, I am convinced, highly convinced. Say, yeah, dear, meme, so. There is no need for me to waste time on it. I didn't take you and say, Menam, when you say, I didn't know my penny. Or my young referendum on this. So, when I say, a friend is saying, I'm maybe over here entrenched, and I hear a referendum. But we no ye emra encrophobia keka boom de ba. Enti allow us. And I said we ja omo ano. Yeah, it's not about the parliament. Yenia yanko to so aba. Ye to wie na se ye gituma o ma munu nya na jatum. Ya nya ntuma no ano no ya boagu. Dan say parliament if we ye misa Ghana for. Yes. Ya nyintum na ke nyina nto so aba. Simple. Na some fun as some call and only the shortest way. Na say nyankrofo bi infiltrate no mo bi wuram bi na omo be kase yanyintum so obo enyo omo be wuram ase ya ne Ghana for no. Since parliament one more muti still now says halfway if said they are there and they mean it. So mama do our work here still they can influence them. I'm not too sure. Hey obo anytime you use the word I'm not too sure me choose the word carefully. And yes we use sir. Yan go for yan suro wo mo. Adi no mutimi nye. Obo adi no mutimi nye. Sikasa ba this enkofo we mu no. But I think say we say education so kakra. Emra na e wo ho no. Enye mra ye de kire say yanyintum ana yanyintum ya. Enye sa mra no. But emra na e wo ho no eye mra e ba be hye kwan ye befa so a ya ware ya wo ene ye nam sa nneoma no but enye mre da ho no mo a yanyintum na yanyintum that is why I mean NDC for ne nya adwen say no mo na mo ye campaign say moto abama asoma si a oba beji bema ne bema ware atum oba no oba ware atum meanwhile mra na da ho no so no nka sa but say true mra ne ye wi a sa nneoma no ntimi nye se be against there be odi America ne say esono se emra na da ho ne say yanyintum ana yanyintum ana kwakudi America won jase but emra na nya sa na e kan emra na da ho no enye se ebisa se yanyintum ana yanyintum o but emra regularize kwan ya yefa so ware wo Ghana ha so a sexual proper sexual human right. And in this case, you know, say, Anna, Samla Nantuma. Now will be say, ye who will be yet, San Yomaya. Remember some of them no crab Kenya. And no San Yentimianashi. And no Ghana, even before you bano. Ghana Mrani portion Ibu ha ends so already. So what I say, Eti Emra we na bano pen trimuno, babe shet sa Mrana or Dano, Mukina. Yes, said the B.O.B. You also be you say, oh, yeah, near Jin no so. To say the Uganda for them with their bar. So I say, the bomb said they are not even cousin. I'm of course my bath from my jatum, sir. To see how much so, yeah, no, my Ginan, my wolfson, sir. No, my share.
unfie ana pendo do waye no waya che wasotwe o afina wuru ma ode o emfie wadu de o enti no no magina so de ma enye se emra ne da ho no ye bisa yes or no question ye nyintum ana ye nyintum no enye saa na ofreni saying emra ne da ho sisi ya no kire asa na bi hu no ebinim sa nanya no mo de kwa asen no for campaign di ko wiye o madwene no mo de kwa asen no for campaign na wan tibi wan hunu ma me no so yes campaign no sa ma me de man te ba me ti sempenufu ni bi ka adwen wan hu sa ma me omo pese jate question beba said be on betumi age emra na tum omo said be on emra ntum e de be emra said de be kontia gay ne lesbian no oh come on okay mate mame na amasia na ja ye nkwa ahoma ne so a ye ni owura Samuel Obin ko akotwetwe enkomo opani wuti me nka no pe ma che na bibia boko de ye de radio asia no pe ye hwe minority NDC minority in parliament one decision a omo atiki se on be boycott sittings anytime bia ye de omo nua no mu bi ebeko se ye nkonkodi nasem e wo court ye bisa se ebeboa ye democracy ni well asamoa ye pa because you who say enra apart from Tuesday now one more announces that Juma on the person be the and more the Australia and one more boycott. The entire Hannah said Parliament will reach more Mutiano and yet just government business. There were more a Yenyoma buying the upper house or mobility or no. But there is also businesses that are related to constituencies that hold Royan Timem for the war, why the Mashi for who do no is a been in the say Mashi Gemono MP meaning our who finds the woman to decide a friend of parliamentary question. So Bakato Oswafo our share and Pomudi as the Insamoso health minister for Parliament Nabet hospital project across the constituency. Tabena Woo and answer Quaya Mutan the constituency. Tabena a bit near the idea. You know, there won't be Parliament as an MP. No, because our question now. The bedroom right about the minister never passed about the answers our question. Now, only Parliament you found as one month until you come. The best not say no. A health minister or parliament and the education minister and I say tourism minister. One more answer questions I would do I almost say one more man on my answer. A question is not a war minority for no a demo in Roma Mano, not a no constituencies. I almost know one name if it's a question on almost behalf. And if it's a year, I asked from my young IF in a 4 constituents. MPC representing so bizarre say this an Obama democracy anymore. Like I say MPs no more minority no one more who find democratically don't be protesting with the in parliamentary work the world over so protest using boycott may walk out near the idea so are allowed. So now we'll check so a beha woman for almost small separate and a bit your money one and answer what how those are the considerations that see Russia before one would consider, especially when they have to take such action. Inti a bit so again trauma the abane say South nyina kra was here to abatia won because instead so me kwakọ represent the interest of omonkro to abama woman no as a clearly afei omo pursue the interest of one more political party and again omo ankasa individual no one interest inti say omo present omo hu biemu a e was omo constituents to abatia won omo kira adwenkyire yi ne kwan so ano no. Well, in the first place, no, there would be a minority for my reason almost say for almost staying away anytime will be at to be Mr. Christian back of court. And it's a woman here saying here will be a to Obama and so on.
Attorney General the person will pursue every single day. So about court, they will say criminal charges. Imagine Chinese says, yeah, Nani and never me media as would be as member of parliament. Now, media into now almost show solidarity. Now, like I said, they have every right to say on back of court and show solidarity to their colleagues. However, it's almost share how to balance it with Omutuma or parliament, because in showing solidarity to one or two colleagues, most let's say they be on back of court, now in doing that, more the remaining 137 now sending to abandon duty to be able to go and serve the interest of I think it is too early to say that because of this necessarily, about the only thing that must be said, Minister, almost entities must know, say Ghana for voters, na Duma Udi no Mashebe Fie, any Nyoma, and phone wo as an individual member of parliament, yes, Nemresun, not a bathroom redo, na one new human, not the small sequoia, and yen on our year, any idea. Ghana for at least I think not is a typical example, say, and yet affair. Yeah, Baba Subano now over your gimmick that would work to be able to convince people to vote for you there. One more show right from the very beginning, into depending on how I will be delivered, and also soon on Beshe, a day take a decision on go and bring back to be. I see. And see, almost much less arguing or no quite so I don't know, maybe, sir, Anna. No, so that's what I'm also saying, sir. Almost much less arguing, ni picture in say as I say MPs looking there Timamufuo no one more and mean Obama say one day I'll be Mr. Parliament and on to out. It could be a couple of days, but meaning also come into no MP. Now in the Mamufuo no Mrebeson Ama Ome decided say Omo Mawat now. And as all my way to and you may have a council on what they are decision. Now, also as MP, way to awful. Okay, my last name thing see Hanomo, BB near a best sign about when chamber Naja, Wadarama, Odi Munchi Mwamay. All right, Ura Samuel being Executive Director, Parliamentary Network Africa, Nyan and Como, 54 minutes after 8, marching any Jumedian in Wadin 0533898915 0533898915 odi adwenhyɛ no bɛfa hɔ no de abane ahwɛ atumi akenkan ne kama ɛdi amount Facebook ɛnso so odi toa yɛn wɔ hɔ no mu a yɛn nsa bɛka wɔ ha na yɛtumi akenkan ne kama ɛdi amawo na sɛnea medi kan ka kyerɛ wo Nyankopɔn yɛ adom a July 11th yade a owura kwabena agyi Japan ese obe launch ne campaign ewo eye Silicon House eno won kran 12 p.m. pepepe enti ye nyina bekọ na yakwakwa kotie nsem a oka de a kire Ghana fo empanimfo aka nso namu a campaign no omo ye ne nkakra as we speak there yade a NPP wo mo vetting committee no wo mo so mo vetting wo mo nyina no ma vetting no ma wie onipa om de ni twa to enra Ayura Francis Adai ni mo omo de na wie na said omo timetable omo de ba abonten ne tie no e free ene air no omo e de report e de beba abonten omo etoto omo no hwan ne agina tum afi omo kwa animu no be balloting na ne akaka ho nyina no nso omo de ato aso ye ni di no achi ne ebesie bia na di mu amane de bema ho enra nso yade a court ekwa setena cases no a course ne doso nia notable amongst nia course ni nyina no minority leader Honorable Dr. Kingsley Ato Forsen ade say na ni case eka ho bi na ono case no se wonte ya ma mensan enkai o kakra ni nyina ne se wabra na we deputy finance minister no wabe deputy finance minister pen na time no deputy finance minister no Ghana buying through Ministry of Health senko kwakoto ambulance bi diaba saa ayi ambulance nka no mu edin bi am de frɛ no
I say chocolate trotro no. Hey, I go for politicians we kuni po. Sa chocolate trotro no mkokoto ambulance no. Eno bi. Aha. Na omkokoto ba ye no. Chinua shu sika semu na enema nko yi. Enti omo ankasa NDC no aban. The reason and sometimes we shouldn't be carried away by politics. Sometimes politicians can be tricky. One way ya omo be sway the attention of ye nyina normal twamfoni bi to say omo yonko nye. And so we omo ye bi. At force in the case NDC for no ankasa breso. And a case omo de call court. And a ban by you who the interest and the need to pursue it. And obabe twaso. And omugusu a omu AD. But any ebi say persecution. Yate. Our friend is saying Ura Collins Dauda. Affordable housing ya. Almost yes say affordable housing na minumi oni ntimi to bimpo ni ademu no. Eno ho asem Saglami affordable housing project. Koningo pram area hono na kokohwe adan a yesisi bepem ne yente ho maache yente ho ayi die ni awo bia adan a yesi yede wo ne mesika asi a dan no kura ntimi na bi mu yede yemiemienu sika oni yede asi nanso yentimi kura na bi mu yentimi mpo ntobi but omo se say affordable housing edan no gu ewura mu pro edan ya ba bi eduru ye no ubisa womo wonim de ewo dansie hu a na omo kire se ebi aduru 80% ebi aduru 90 ne akaka ho a ebi kwa de na omo awie aka just touches bi keke but ye jai ni nyina de asi ho no mo omampani kufu ado ba ye we jai asi ho ama edan ne pro adan ya yesi sikasem emu na ho nti ye twene da wre eno nso so ene nam so ama Ura Collins Dauda enso so ejina court a akoni abadie bibre no a ekoso. And then the recent one here jachi question no dey ye nyina nim dada eno so another case ya wo court na eno no na minority fo no kire say abiribia ye be frɛ wo mo nwia bi so omra court no wo mo business ye koso parliament omo mfo mo ho nyim omo position no they have every right already parliament almost standing orders na all the caucuses ni nyina no they have right to take a decision obetimi boycott obi wa ko obetimi kra tenase a nia mo ye nyina they won't participate obeka na no atum no ohwede enti omo wo we ni bebre no a kwanya de omo wo bebre no a nia omo ye nso so another right a omo ye den omo exercise but yen issue a ye ka ho asem ene say anopa yi hwe nkomo a ye de ni sisi ya yen fa ne say ebi a wa file question so person will be sa Ministry of Health say anthrax yare ya aba na nsen ena no krampo kra yete say Food and Grass Authority sika ye twade ama wo na ban ne san fa kire kwagibi ho nsem bebre ena ebia wo ye MP onkrofo ehu hia won ena wa file question e dia fa sa de ho ena sector minister no aba parliament so wo de anu yie de ba oba ye no nso ugina court adan ya wo se unua ye de ne court nti u show solidarity ugina court distracting the business of parliament just like that eno na yemu bi ka say eno sa decision de emoayen because obesoro be ko beba na enkrofo ye wo parliament hoyi enso so akofa mra bi di aba na o ma ye ni huhuhu na o ma je atumu wo ha obeka ne say na yeye because omu nyina number no so omu kwa ombetimi aforming your friend is a quorum no e de aye sitting 1 or 2 bi enti ya besre minority no yes move show concern empani se odo yonko anu ode wo enka se odo yonko no emfa ho odi firi ho betimi di aba wo so yetimase minority enye se ye Ghana for ntimase o yetimase 150% mo ye right se mu show support for munia but not at the detriment of Ghana for not that in fact mo ankasa no na ye expect a lot from mo say you will do so much for us but as a mo disappointing
yenim se by na kranka matwe finance minister mana ba amwa be yi ano die ntia oka kire Ghana fo se yanyi 11 tum bosome miensa bia ode ho akontabuo beba na yagi 11 tum afinie o mebu akonta ba kokora nkire yen no yenim se nka mo file question nanka mo supina no atwe no aba nanka mo bisebisa no sa questions yi yerim say affordable housing na de bia ye de ano ato so affordable housing na mo ankasa munim ni pefe say enya affordable housing no anka mo be fresh sector minister ni mo bisa no questions yerim si sentia Ghana ha yete ha na afibia ye di ayi afinhia na adan ya ensuo yiri yen de bia na yete fa perennial flooding na ye ka ho asem anane annual ritual de bia na ye ka ho asem no yerim senka mo beto nsa dia fresh sectors ministers or mo sa sectors hono mo the Ministry of Works and Housing mo be frɛ no Ministry of Water and Sanitation mo be frɛ won mo bi so am question say asa ya ye one way ayi dodo den na mo ya fa ho akwan a say wo Ghana ha no mo no yerim senka mo be frɛ no mo bisa questions say ya kwan no e de be mpa na ye de afa kwan no ho mo me ayi agona so aduro ene na mu ha konsaba hwe mo kwan o matena ho enye ne akoro so akwan bebere no anya papa hwe efri odan ha de konkran asama kese kwan mu hayi ensuo timi yiri ka anko ka ma enya ha nko a emia ya ahuduo bibiri o makwan ase ya ye feel senka mo be twimpanimfo ababisa wo mo se den no mo ya fa ho anamuntu be no mutu no yesi ye kokot akoshow solidarity oh aya na mo nwe Ghana fo ho hwese suppliers ye omo supply enuane from 2021 ebe pem sabre omako bobosia aban di free senior high school aba eno omako bobosia se omo de be supply aduane de ama free senior high school nkwala no na aban wani ma enwu ase omo boni omo ye ya ne se omo kan se omo be supply aduane na ene ka ho a enefua enan enie a omo abo anan aso omo ho uni binimo kasa omo se kana mene yen matutu nkrofo a mekobo omo hobosia no matutu omo hyeda ma se afedie minhu asem bi a meka kire mu biem enti de ya ne se ya so yenkuku ni yenkaka ebinimo from upper west from the northern sector and omo aba ebinimo from Bronga Hafo omo abeduru Ghana ha aba beda NAFCO mo office yanim pani bia ni Ghana ha no mo a wo gba pinu wo mo including chief of staff wa yo ba chief of staff wa yo ba emo mpini enkrofo yi emisa omo say mo ha okra ne sen ene na mo mframa mu say Ministry of Education ese we release wo musika ne de ama wo mo nti ya release wo musika de ama wo mo a emfie mienu nie hwan ho na sika na kwakoduru na sika no kra da wheelbarrow mu anti nke beduru ye na nia etwa nsam ni nyina wo ema ne ya were ho kura ne say onipa na wo de ne ka atua ne ka no omfa ne sika ma no wasoa ni nkuku ne nkaka abetena wo office omma mehwe anim kura na wabisa no ne ha wo de baaye ene wo mo dan tuntum yi mu awira hosem adan yetirimu odin saa adan ene yetirimu odin saa adan like I say enipa su afiri emu saa etirimu odin yenya opani bia konko kan kyerem se menuanom mo haw ne sen omunya botre ebia sei enne nan nie pani bia nka ahwenkyere won ade ne yeti modern sam saa na ne ya were ho e wa asem ni nyina mu ne se mo na mo sie sesika wo ho sesika ni ho a muntua omoka omo wo ho no mo a na adwuma omo ya emfie mienu ne mu ntimi ntua omoka no mo san afa sa adwuma kro no a e de ama nkrofo foforo na mo di sika e de ama won eso mo mfamfa nnuane na we mu di omo te ho mfie mienu nie omo adwuma na omo ye no so omo san age afiri omo nsam e de amankrofo foforo e de sika pi so ama wo omo so omo mfa bone ben wo omo aye
bɔne bɛn because ɔmo nya mo maame nom ɔmo nya mo yere nom ɔmo nya mo mpana nom mo nua maa nom enti ɔmo asɛm mfa mo ho ana na mo yɛ tiri wɔden sɛm saa na ɛyɛ mo adwene sɛ deɛ ɔmo bɛka anya adwuma wɔ ho deɛ ɔmo bɛbie ɔmo ano bɛka biara no ɛbɛyɛ adwuma ufiri office koro ebedi wachi ufiri office koro ebedi wachi yɛsi amanyo na esuban we ne adi yɛ ɔman oh mo ya werɛ ho sɛm too much me ba chɔ ma yɛ na yɛ homra yɛ ba yɛ de aka de toatoa so wɛni mu nyina ne nsɛm a yɛ hwɛ nim sɛ nka minority no they will speak for us ɔmo gyina court ɛka borɔfo akɛseɛ yate yɛ hwɛ mo Anokwa se ekasa adoma chede mu gu ahodo a spiritual doctor of the nation Dr. Abednego ya oda Elohim treatment center no wachim kede amana de pefe ampa ana o kan say yi nansan madam fu o ya kire he ya enya stroke ebuka dem no eje Dr. Abednego a anka ne besi nye oyiwa ene da ho no emfirihia bebre ni a waye adwuma ame odeni ne say spiritual doctor of the nation prekope kire so sasunsun mu ne wedie ne nyade wanyina Elohim treatment center de se oduru on mo a ayarasa ne ye mohu nyarewa hodo a osane bi eye stroke sisi yade awo na ntumiamba ana sempo enam nyadewa sawde ne asthma ana ulcer typhoid fever wo kidney ene ho abasem ana se liver tese ba ne yade bia free utisu besi unase se yesunsum o se ye wedie ni Dr. Abednego ene etu ase ne manage ho kura ne se nanum bo nya din na ne ohia ne se obeje o folder 30 cedis na waje o card 20 cedis sika bia ekura wo bia no spiritual Dr. Abednego be hwew no ma so aduru oye free screening eye free massaging or the special FMM machine bia ba eye emasiatica owo bibia ye frɛ no Elohim keteke or the ayasan etwao baby a wo bia mare mfi se osan ewo ndura ye frɛ no Abednego cobitus and afia Abednego prekese powder FD ajatum ewo drugstores bia spiritual Dr. Abednego ekira kwan no ewo kede eho de e free druada ekopme fiada wo ye adwuma enu achi achimoda yawada de na otwemienu so bia kofrodua legend hall yawada de na otwemienu so bia nkoko obuoba village ukwada de na otwemienu so bia ho boso enum Fred Dr. 0547 10 83 93 Elohim treatment center spiritual Dr. Abednego Dano say yare owa ayar sansu ho Asempepe bi amati oye asempepe bi amati offer oye Mesem papa be na watia offer oye yedi asem de no oh menua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa nwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wafuo ni ye esiesi asase epammoa na ma wono ba no eso doso kuafo ene fertilizer ho yedin yenya bi kura nto ebo no so ayetare enu so tiri mani esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye de kama na besusu se doso enu ntina me bo hu dawuro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944669 any baby I talk ya hu nyoma bia offer organic fertilizer as a baby I tell offer oye offer kakra bi su no ba no e be su driver jine na fa me ko obade ensa wom herbal clinic na me fa mani ko twamasa ko ka dientia obi ane ne yade ko hodo mo a won fa ne yade ensa ba fie bi na onya na yaresa wo fa ni besi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yade wo mo sa yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe yade bi ti say stroke hypertension fibroid infertility diabetes hepatitis hypertension sexually transmitted disease prostate cancer infertility anasempo udwale na wuti ho saa wuti ho ngria obo wa kuhu mesra yade aka wato dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinic a won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo untumi nsane wo bema wo de boss wo anu agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wo
yi folder uko doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wa bene kwana kwaje ayalhwe obade ensa wo mu herbal clinic ewo achim odan ada eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Meda se bibre se fidie no da so da ha na wada roma wutie yen hye nso boja ye na yeguso ayete akonwa kese so de ma o ma che no ofre me obuoba ofori amanfo na message bi me nsa ka wa ha no mo no amama ni age papa messages bi say no ene ya na e wo se ba ohu na won saka message bi say ya no pa wabra nonko abo apa hu si madum yenu sei no a ya na ye pa kire se de da no ebesi akọ nti inshranka nyame pa mami fasida nkoma Jubilee Hospital ene ba fafo no ye no mebo enkomo ayi for suppliers se ba fafo no de bepim sabre ufiri obi onfa na bi na ye wo mo board chairman o train na 2024 abeka omo de enka de sen kukurudu so omo de na kukurudu no o twe no be kukurudu na choboi no so ye hemfo omo nyina obi atimi yusu choboi nti wo ka choboi na de kukurudu na ka ho ye twen amana na bi abeka choboi ni ya hwe nkrofo e beji so yei ara na mo ya tirimodin sem saa mo ya tirimodin sem saa ade na mo ye saa witirimu odin dodo witirimu odin unim ka ye de wom 270 million Ghana cedis asin not budget is saying kwa asin not kumawu budget is saying ko ho asin not fi yet say polling station 4 yetimi mo almost 6 billion yet ya no the police station want and our police stations are now 99 in this ye cluster wo na police station 4 be more 6 billion times 99 polling stations sika se ne ko ho ye ntimi ntia 270 million emfa ma emayi omo sika nkra nyomo de o amakobo bosia sabre ehu interest krampo kra chin sika mu ano emayi di dwai wo musika eya na ya hia bosia omo ankasa butum sika eya na nya he bosia nko ano mudi di dwa nti bibi be sankra wiem pe na aha won ene ebirim atimi etu afi wo mu fie because of edien eka oda wona ye ni tema mfa ma ye nwia etirimodin sem ene yeyen Jubilee Hospital yakwaje ayaresa ho maami oko hwe ayi entontom adura wode koya ewumu anu wode asra ne ho na hwe entontom ewo ho oda woi mu nenan oso onware da oso oni mo bia kra won kran ho oni sika nso no de akohan hotel anase guest house bi baby ye dware kra no oni ni bi enti wo mo koye no di omo da hwa na omo da ene nan nie anoma abakura ma mebon hwere man kire won aden Mr President Mami Rebecca Mami Chief of Staff ye di etirikura ye Chief of Staff yo ba Mami mofuma no ntumu bi na asem na awere ho hwe ye nka ni wachi abe wadwen se ye pekasa o obe wadwen se bia de be kura na brantie kura o kasa bibirisa enya ni sa o hwe moma ye nwa tema ma ye hu o maami bi eka ho a anka se ma mi ko beti ase o hwe ema aba ewo Ghana omo bire o ema no emema bibiri aba nhwe mma
Inti ye ka bibi se ya omo nte ase e mema bibire wo Ghana sisi ya no omo da ne kotre omo wo omo nhwe ba kotre pomponi e ma ne bre uko ha gbugbulo shi kantamanto kokumase edum ene edwa kese e wo ho e ma ne nko a wo mo bre so wo mo koma sama kire wo a omo bre o e ma da ne mema Ghana ha omo tua omo ma university school fees ebi wo SS omo hwe won o tua rent wasan e gba kon homa enye se woni be ma da na chi o be ma da na chi be ma ni ntwa taw eno no nso ayi na dwene se emfa ho ne be ma a ontwa taw o sinkete apɛ biribi amabusua no ne bɔne a ɔyɛ no no ada na mo ya werɛ ho sɛm saa mo me werɛ ho fiti endra me werɛ ho ya sɛ maame bɔbena maame ne bɔbena osu me kwa kopɛ ni bia mo atie ne nkonko yɛ sɛ me nko ana me pɛ kasa me kopɛ ni bia ba mo atie maame ne nsɛm wɔ ka osu se free si e ba ha nanie obi a meka hwe nkyere yen yo ye wa ha owu wo ho ma yen yo owu wo ho atemu wo ho wo ye hwan yo ubewu na ne wo ye bia bebu hu akonta Jubilee Hospital semen kan kyerɛ wo obesa wo yare na ma ho ato no akoto wa adwuma so Jubilee Hospital say outpatient inpatient service lab pharmacy wo ho antenatal care postnatal care theater and so wo ho maternity ultrasound scanning machine e wo ho sanso so an eye clinic e wo ho enomo diabetes hypertension efiadai na efiadai sei ye sinkonwa ye guso a ye kyerɛkyerɛ ye kyerɛ okwan abefa so obedi aduane wanom waduru ene ne akaka ho na ho atɔ canteen so wo ho enuane ne papa ena ye ton we yen ho insurance nsu ni insurance ne de wadaroma unim dada eye national ena private o de ba ye beje odan boabo amantra bridge ne so ena ye wo ye running ambulance service 24/7 ye adwuma free was 0244 575799 0244 575799 0241 784645 fresa number no na Jubilee entumi emra wo moa na onso so omehwe o ma ho ntumi nto kama pa afi ye de asedane bi e de ekọ ama eye adubia adaroma adubia adaroma ntino yade se yenya birthday cake wedding cake ene ne akaka ho enyina donut meat pie na fish pie rock buns pastries ni nyina ene ye fia dai yade se ukọ no mo a onsa ebetumi aka bi na odi akodi dwumadi bia eda wanim enti mu a mo ware abadin to ayie bibia mu behia eye pastries de adanda mo ho a me kanfo adubia ena ede ama wo achema boabo adote junction ena wo behunu yen 0547 788539 0547788539 eno ne number obefre na yetimi age wo so ye wa achema boabo adote junction se na medikan aka ede akire wo no na ede ne yetete asemo si document bi apia e ho nsem bebre ya ase ye likely say by election e be san akoso bi emu obaabi hey Ghana they say we no MB on pay for me and wa sheda awurawura mu akopɛ document bi dia be san ni kom na wa twe na bo so ani akoto aba na wanya mpuntuo enti asa de ekeka ko another by election bi be san akoso obaabi o mo keka ko yi ya semu na sa ade ye de awie aka 1.5 omo mbu nyina ni nwie na obi anko ne baabi na fe by election bebrebe yi just say by election no kura hia e chan battle no ankasa
Asem Empress Empire and Pub enso so na atie simu say a natural mineral water bottled one and a ope a bit to say awake and ne akaka ho ni nyina okọ Empress Empire wonsa ebeka bi ne pub no nso so oton alcoholic and a non-alcoholic drinks ewo ho kwasia da bia nso omutu special ehyehyɛ so ayanya senketwa baabi ayeton yensuo no sɛ wo pɛ bi ayie dwumadie bia na wo de kwakwakoye eno ane sɛ wobɛba Sunny Star Plaza Odanboabo main road ya so wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ Sunny Star I think say close to Amantra Bridge no ɛhɔ no mo saa wobɛhunu sɛ ɔwɔ hɔ no mo a ɔtonton nsuo ni nyina bi ɛwɔ hɔ ɛno akyi nso yɛn pub na kane ne yɛfrɛ no always no ɛnɛ yi ɛdin ɛda so ɛyɛ A2 pub na bie na promo ato hɔ dwumadie bi a pɛ sɛ wodie no wobɛtumi abɛrente wɔ mo hɔ de ayɛ na ɛtumi ayɛ kama nti birthday outdooring deɛn wokɔ hɔ no mo a wobɛtumi akɔgye wɔ mo hɔ akɔyɛ na ayɛ kama paa 0241 456669 0241 456669 ɛyɛ number wobɛfrɛ na yɛtumi agye wo so ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde amame nyankopɔn yɛ adom a Tuesday the Electricity Company of Ghana kyerɛ sɛ ɔmo bɛsan akɔ rounds ebiom enti akyemɔdan ɛne ne mpɔtɛmo ɔmo bɛba wei ɛnyɛ bibi kirikiri biaa so ate aseɛ ɛnyɛ bibi kirikiri biaa ɛnyɛ ntɔkwa yɛba a woni ECG foɔ no ɛnkasa bɔkɔɔ na emu yɛ wadwene sɛ wodi ani hahan yɛbɛkɔ aprenken suma kuro mu dia waso bɛyɛ ɔmo ba mepatɔ yɛbɛkyɛke wode kasen sɛ watua bi na wɔ evidence wɔ hɔ a fa kyerɛ wɔ mo ɔmo yɛ nipa na mo nyinaa mo nkasa asomdwie mu so ate aseɛ na ɔmo ba na yɛ wadwene sɛ wo aben a ɔmo bɛkyerɛ sɛ ɔmo ahye nti ɛno nso so ne afutuo kakra a wadaroma yɛnya ne ntie sɛ ECG fuo bɛkɔ rounds no yɛde ɛmɛtie fuo enim sɛ mo de mo hodwo Ghana fuo de mo nim sɛ yɛn hodwo na asɛ bibi na bɛte ba yera homa mu ama na mo akɛseɛ but nyame kan yɛn ho yɛ ba na hodwo ahobrɛseɛ ne asomdua a Ghana fuo yɛ number 1 nti mesrɛ mo wei so mo incorporate ma wɔ mo na asomdua mra na me de me issue a me word form ho ne saa mo estimated bills no estimated bills no eno ni me issue a me wo mo ho ena no obi anu dam adan a omo estimate bill bi dia ma no na otua 100 Ghana cedis it would even say new tariff increment no kra aba be da so ayate enti wonim se okutua bie mu a ontua 100 Ghana watua obetua te say bi 120 Ghana and I say 110 Ghana cedis because increment na ya here afi omo kongofa bill ne family omo kongofa bill no estimated one no omo kongofa mre no a omo estimate somewhere 600 Ghana cedis 700 Ghana cedis and we be so omo say we bie mo kire woni fie ho ni fie ho we bie mo kire me just say to the bia na me de nsem no kra nsem no bi ha nsem no to the bia na ha mo be ya na ye nyina ya tu de Ghana haja ho mo be ne nyina tu de Ghana haja ho ne akotena ayi enkrofo abru kire bi na ne amote ye tetete ho ye ne Ghana ha di se hadwen o anope ma me fan chia so nkonkoma adwumefo a mo wɔ Nelly's haircut na ne tie ne se Nelly die Paul Wamantem no sre di kanfo ye ncheche adwumefo a mo wɔ hɔ no mo enti asene awisa yɛsɛ wotra na ya abenkwamo na sɛ ne watworo abenkwamo no abenkwamo a yɛsɛ Assemblies of God street ni so hɔ no mo a na bra yi so wopadufudie papa wopadufudie papa ne ade efo abenkwamo Assemblies of God street no the staff ni nyina call B Ado Olivia and Co ko no ni din papa ne ade efo
Enti anopa mi anchiachia Nelly's haircut adwumayefo ni nyina. Na haircut nso de numero 1. Opesi twa wedding engagement program bi akwa ko Nelly on be dress ma hwan fefefe. Ni also want ya se on fa receipt mra yebetua. Basically nya ne so ne mfa so. Eya muti odi angan. Otwefo mu ho saa. Edu nti ase afa receipt bra ha. Na abete pa. Nelly's haircut ko yuti ho. Koron dress o kama. Yes di odi akire tua ni odi kan nante. To odi ankan twefo mu enso yebetua fam. What are you talking about? Okay. Enti no Nelly for anopa ye chechia mo. Nyame ya adomo a metini fu bi mu am ho na meba. Na maba be di mu ho adanse yie. Nti eya mo nhye ne so. Ye chechia kobi ne adwumefo no amaka ka ho wo ho no. Ye chechia mu nyina. Papa ne ade efo. Ochochu bi aka ho. Okay. Enti yabesa kwa ahoma no so na afei yakote nkomo we di afiri ho na efiada. Nti yede de aka nyina na bekenke ho. All right. Yankona ye ni Andy amankwa nkobo nkomo na nsen obati KNUST. Yesi adisuafo no mu kunkum mo ho saa. Akogina burusan tenten so wahwiri ensam na ye bebre. Ede be na ekoso ho na KNUST womo SRC no PR department na nkasa ede krata aba abonten omo pani eye Andy amankwa Andy wotimi nka no pay ma che bibi aboko de and you wetimi ati asen so na we yem ka wo pa ni ti ne yebisa se bibi aboko no ye de radia se bibia ye boko na mo krata mo de ba abonten no ne pese wadaro ma chichi mu kakra de mayen efade en ho am say na no ebnada no season na then 9 ekopim 10 mu no ana yin na ye hu wi bia na na mama pontin ya kan wa asem ye mu se ya yin ya ba ko na o pese oswa na no okato empensa ma ya hano no dictate on one that short to abontina or do beto and ma news no about social media send na you na meka say we incidents are ebi ani ewo niam bibrai efa ajumu yare and after ajumu our mental day na e kana put up mental health where respect me there if I be mental health how no and a dog no ye my you fat your point to say and if your point kana and you want be free so we say as them true this was point or say the settlement may be free at that process and as them settlement then ma incident by no yet incidents are SPS the metal them person me trying to say if I be or no more mental health issues are your issues are a friend of university counseling center or more Emma or muti bo now we na yen me answer no it could room 10 pence was and we see a man a basa movie if now one yeah but media houses any news outlets who say incidents we ever na I was saying na ye boa ye obiara ye lilia esofo ye ma ye yes seki na odon de ye lilia esofo ye na ye lilia esofo na the who signs of persona obetumi abo ya mane ama ye tunya fa no na nkudum pempenso a ekudu ye no but nyame advantage no hu inka obia oben ni bia woni le posse ye ko on fancy okay all right nti yenya kwanya ene some students ni bi etwetwe nkomo na bebre no a wo mo adwen kyerɛ mo kyerɛ ne sɛ as a condition e wo campus ho no eno ka ho bi ne ya na mpɛn bebre ma bebre no ayo imagine some result to that eno de ye condemn it with no on certain terms there but mo nso so mo de masototo from SRC
has condition na no mo ka ho asem no saa ne tie o campus wo na campus wan kasa kra setena sai ne tie mpe campus setena ne ho ben semre die yi na ye ni kaka ansa na ye ya administration be sha last year they of swearing na kasa na council university council they start about to one thing because of enterprise now you know 4 week celebrations morale near the on the one task thing say you be really a hun na so mama akwanya na sa ne ma isi babaka essentially be ma the amount of consistency the kind yes strategy paper on the with me yes there and the need to me asaba Louis Sinama, Niama, amount for this year, Kaka, the morale, the whole celebration, and Nona, and Koso. But other activities, Koso, and yes, it is a BN, and we now when our focus FM, and students in the time, say, what the college, any departments are, entertainment program, pharmacy, that is a student association or more by a program kama as the when you go out with you yes we are pharmacy one amount of every college to be a group tonight socialization near typically I work easy and this year and some year 2 million or 1 to year but all any fall and no problem last week SRC president in our council of the council passing yes we the name of that says yeah this year let me first that's the moment of a straight so montan for many ship na yes we san pasani embra branch of funding is here no Emma council can say or the assembly for the executive committee because school ember when they corporate schedule executive committee now was a department member and found that council no area at the campus say you so the assembly for executive committee I hear any more say I was here almost the member Shana Gutu Shred Committee and the Omomata in the Yuma, it is a can, your tradition, Pekanyama, Matuno, is Yapon Tata, Idimu, the NA, the Kata, KUSC, Yapoa, area thing now, over SDC for quality education, the Tikan area thing, not only yes, yes, I'm so straight to them say, you see, yeah, and my you say, my one, you won't say, or say, my next thing. Now you swim wires out in the name of my name. Okay, Andy, ma yena na said ya woka no bibi asan ba bi mu e beba mo nche no wada roma de man ni atifo ye da se anope enti yene Andrew Samankwa PRO e de Maakye University womo SRC no ene yene ne kotwetwe enkomo enti ye beto aso na fe ye de aka nso de aka ho de amawo na mame fanchia sonkonkom fama anti adwoa asemu anti adwoa wo ka chiri de wote nkan radio so pe mvu ani hu no saa ne tie abrabo no yesi yi onyi edi nchichemu ba afi ne mate ase unse na wusa na wono maame mo nete na wono mo na ekọ na eba onyi duru ba bi afi bonso wonso ahya ase ekọpẹ wo dan afi obenyi duru ba bi wa pẹ wo dan awie no na wafiri wo mo nkyɛn nti onyi edi ntitimu ba sɛ de ɛka yɛ nti anti adwoa ya no wate ase de amaye ɔno wa hunu ne were kyekyere dadaada koraa HJA Africa no pay esmin kanjo so ne CSIR aka bomu ɔmo organic farming aid sonko offer ɛna ɔde aba na we no abusua ɛyɛ natural ɛyɛ multi-purpose ɛyɛ liquid organic fertilizer ɛyɛ very cheap
na ɛsan so ɛyɛ effective ɛbɔ adwuma paa ɛma no baye so ɛmoamoa ya na muduedua buro ɛne saa nneɛma mango cassava ne saa nneɛma beansi obɛkɔ na aboa yi watutututu su nyinaa no saa ntutu mmanu ebedi saa adwuma no nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛyi wɔ mu firi hɔ afei ɛmoa ya na yɛmbanche no no mo atake no ɔdwe banche no unya ntu banche no ɛso no awe asɛ no ubɛkotu bom sɛ banche na aporo kra saa moa no nyinaa ɛyɛ adeɛ sɛ adurei ɛso mu ɛpaapa wɔ tantan so ɛnyɛ no nko a o ɛyɛ wei no mu nyinaa wie a afei na ma wo no baeɛ no asodɔsɔ so ɛsodɔsɔ no ɛyɛ papa ɛno akyi nso ɛyɛ mo apɔmuden ɛnyɛ wo apɔmuden nko a o afei yɛ mpɔtɛm a yɛteɛ nso ɛyɛ de ma no ɔfa no Ghana Ministry of Food and Agriculture agye atum akyerɛ sɛ ɛyɛ papa nti yɛbɛtumi ɛde adi dwuma Ministry of Food and Agriculture agye tum wie na ɔmo wɔ so ɛde ma Environmental Protection Agency ɛna ɔmo nso de ɔmo stamp si so pine sɛ organic fertilizer ɔfa no ɛyɛ papa nti akuafoɔ ɛmfa ndi wɔ mo dwuma ɛmoamoa ɛsɛn no bayɛ ikun nyinaa na ama onneɔma no aso bebree uyisu 1 liter ubetimi de gu 2 acres afuo no so ɛyɛ 100% natural ɛbɛso dɔsɔ etu wudi de mi kan try ne hwɛ yɛ wɔ ha yi a na wode ɛho adansedie di abrɛ yɛn enti sɛ wodɔ mo aburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon ma wonsanka bi sɛ yɛ cowpea sɛ yɛ granite sɛ yɛ yam soya bean oil palm ɛne ne akaka ho onso ma wonsa enka bi sanse offer no ɛyɛ 100% Ghanaian baby a yɛtɔn ɛnneɛma a yɛde gu afuo so wokɔ hɔ no ma wonsa ɛbɛka bi Ghana ha deɛ baby a na yɛyɛ mpɔtɛm ha no mo ne yɛ select na tie hai sɛ wokɔ Tales and Details agrochemical ɔno no wɔ dan main market hɔ ɛyɛ adeɛ a wonsa bɛka bi wɔ hɔ Mr. J Agro ɛso ɛwɔ Abenase Asama kɛse nso so Farmers Home Agro Akyemdan Ahoto Agro Chemical wokɔ hɔ a wonsa bɛka bi Akyease nso yɛ Biski Agro Chemical New Abrem ɛnso so ɛyɛ Magina Agro Chemical Nkɔkɔ yɛbɛkɔ Harfet Agro ɔne Crown Filling Station ne di anum hwɛ Francis Agro Chemical nso ɛwɔ Abam Farmers Choice Agro ɛwɔ Kede hɔ no nso Maranatha onsa bɛka bi ɛwɔ hɔ Nyame na ayɛ Agro ɛwɔ Akuase Plant Gold Agro ɛwɔ Kofodua Chester Agro Chemical ɛwɔ Suhum Showway Agro ɛwɔ Buadua Keda nso Agro ɛwɔ Asuom mepakyɛw wokɔ hɔ no mo a ɛyɛ adeɛ sɛ onsa ɛbɛka ebi Obefre 0257 315132 0257 315132 Ofra ɛyade so mejo so no mo no wadi enkomo ɛde efiada nti me hunu nsuo no me hunu nsuo ni wia na makotena me nkran nyame ya adomo a by Sunday anwumre kra ye ba beduru na kira adwo na fe adwo da ya ba beto aso nsuo na me be hono no ahyase ani Ope baby ato enam coastal papa eye ye yankasa ye general manager Apuzo me hunu nsuo no Apuzo Apuzo man coastal no say ye chicken wings chicken dien chicken ni nyina kɔ hɔ ye muade kɔ hɔ nane kɔ hɔ birthday ayie adien mo kɔto abakora rally ɛna mo pen na mo de ayɛ nkyekyenkyekye atwa manu mu a kɔ hɔ ɔdan Roman ɛhɔ no mo na wobɛhunu owura Apuzo ni cold store no kɔtotɔ bi kɔyɛ aduane di weekend yi ensuo no ma hunu bremu ma me nkɔ akyire ha na me nkɔ hunu pra nso mra wakɔ akɔtotɔ nam na wie no afei sɛ wobɛhia ingredients yagu akyire ɛno so kɔ akunkurum Africas ne yere obi bɛ sɛ ne ye so to a mo abie no asene no enya senketwa sɛ ye makontos emo saa nneoma no kɔ hɔ
mo asene mpota mu ho nyina monko kwakunkurum Africas one na yere shop no eno so niam abomu ma se den monko tutobi efi a ho abiem na ye bibi mfa nka ho me hunu nsuo no asa okay say ya kaneli okay mo amaka no mo nhyase bia nkeka ne ho ifia da bia me hunu nsuo no me ba na amfa problem ama ne ye de aye segment wo jare me so wo jare ya iti ya no o hwa wo mre no ana gise yaku yanim kwakunkurum Africa se ho no ope ayi light soup kakra bia akọ ho no mo a wo de kokko gina ho no mo ka che na yire mpacho pese me koy light soup me koto ade asara me ye no me chiro se mpacho me koy stew nti wa se de obaye no bonu ayi ni nyina kama ukọ nso kwakunkurum Africa se de no sa pepepe ne yire obayi ni nyina message na sha se ba ma ka chiro se me hunu nsuo nti message na beba ye behwe ni mudin wi ana masore de agya ho tiko nyenye ni nyina kama sada je to ni nyina de ama kama nkwan stew ko yesi ho de kwakunkurum Africas obema oni nyina bi otonton mo ntosi ni sa ne manoma no bibiri nu aka ho wankasa kokotobi na bedi ho adanse 43 minutes after 9 enkrofo ma ne ba ya yen hyase na yen hu dwuma mfa ma wo mo na fe yen hwe na yen sori so amade ahodo o mo de aba ye bebubo ni nyina amade ni edi kan ohanya ebi ama wo ho nti dada no ayensi so yensi dada no aso 2 hype KT show money ena mi ankasa enso so medie yi eno so yenhwe na yempra preach na yenso so nti yenko hyase from hwan ne de na hyase yemfa show money hyase na yemfa yare emfa nsore so kra enti nkrofo ma ade kakra bai na busia na efiada relax ne tie kakra ma yen show money big star wicked Africa big star wicked that's a my baby too fine, baby, they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day, she did just check up on me. Cause you wanted me and they woo, miss your papi. But you be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling need you, come see my hands up. I got you, one name me last up. Untina Mayare, what don't you make to say for Mayare? You don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. You don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. Monica. Sorry, oh yeah, me baby, don't you worry. Now I'm falling, me down, what did I be? Monica, tonight I will take you out. Pay now, pay, can't let me tear put the bills on me. I will pay everything. Monica. Enti amane de number 1 Monica by Show Money ena atom sesia no. Afei Show Money no a wo bo ba kwa ka ho ana yenko yanim. 2 hype KT na hwan yare dabi me say yare de betwa to e de yare betwa to so bibi ne kotokra asorobo a kotokro nka soro na botre aduane no ma no mo cheche man ya obekọ ba no aduane a no atete ani ama ne kunu ase no impunities ni wo mu na no wedie ti de bia no ma yakese echen mu kunu no ubisa wo se ne yakese ne wo yefie ne ye ne den oboa debi owiem di nti ono no beka echire nti dia hina ready your brain it's Lawrence Beats it's on the air man yeah do
Boy, appearance stinky will be to me. The head throw, papa will be money. Yampekasa, Yadukumi, make a beam. Oh, young Kra moon to me. Ranting, Yamuding, something, Yamudding, Emas, Yadawatting, Tomasaka with tea kawajin. What down 4 bar moon to me, be dear, talk you when you came to me, and 7 minutes, the best in your hook. A tight the pass to get tight in Kunim. Ah, the fair. Ya gengi an effet. You really an effet. The nacho. The fair. The fair. Ya gengi an effet. Chawini an effet. The nacho. The day. Yo, Ube Kobi. Obeda. Yim Kumbumana Wobeba. Oh, yes, sure. Ebefa. And you move way bar Wobesa. Bano. That's so. You eat the tea crowd. I pop. I saw. Watch this out. The fair. You can get an effect. Ghana, I just see a Boba for amount for Emma Atin at the Maakye On Ahenkan 93.3 FM. You can get an effect. Tawini an effect. At the end, I chose the day. Okay, ain't too hype KT the NSC way and so say why o say rap cure ono no one crying right. Okay, rap cure ono so ne de no we see a friend park we see you say hi Oboba, good morning, God bless you so much for your good work. Yeah, that's it. Bryce Kwesi ono so Oboba, good morning, God bless you for the good work you're doing for Mother Ghana. You are invited to my lovely brother Eugene Painting's marriage ceremony, God willing, tomorrow. Oh, unfortunately, any adwuma bi abihia o. Meshaki Champon, almost a great show. Yeah, that's it. 2 p.m. Yeah, that one so I say. And your money come but any brimuni. Yeah, that's it. My young koyanim. Where's your hire? Atakak. On way. On also Accra. Atakak. And your or the way no person or DJ Grammy and now or DJ the VGMA. Constituency organizer, Eddie Mind this year, Chimoda, Eura, Newton Fiagbenu, Marakuku F1. Hey, more genuine boo. I'll tell me barrier. Yes, Sano. Where dear here? Aha, we feed the no. Oh, and I gonna make you feel your
All this thing that I feel in my heart. You know, it's small feeling that I talk, I'm like that to you. I feel to carry you go on top of the world. You know, yeah. I'm a chama. Girl, I could do anything, I could hold you closer. I'm a chama. Anything you don't want, just tell me yes, sir. And I could do, you my sugar, oh my love. My sugar, oh my love. You my sugar, oh my love. You my sugar, oh my love. My sugar, oh my love. You my sugar, oh my love. Every time I look at you, baby girl, make it do the do. I want me crying in the food. Baby girl, singing to the food. Anytime I look at you, baby girl, make it do the do. I want me crying in the food. Baby girl, singing to the food. One chain, no matter if I let you go. One chain, no matter. Ghana, Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atim, Ediba Ahinkan 93.3 FM. Come on and show me your love. Oh, yeah. Come on and show me your love. Come on and show me your love. Come on and show me your love. Oh, yeah. All this thing that I feel in my heart. You know, it's small feeling that I talk, I'm like that to you. I feel to carry you go on top of the world. You know, yeah. I'm a chama. Girl, I could do anything, I could hold you closer. I'm a chama. Anything you don't want, just tell me yes, sir. And I could do, you my sugar, oh my love. My sugar, oh my love. You my sugar, oh my love. Na Ghana card in common and also something saying Ghana card no. And then I will be your complaint at Yaba say okay register Ghana card ni bi wo achiase. Enti achiase for munje obi a be register Ghana card ni bi wo ho. Oba se oba ba beje. Na oba aye na mo se ne Ghana card na kwakwa kudi Northern Region kru ni baako. Obudin mi de mi refi. Na aba Ghana card ni kokodi Northern Region nyame adom aba back oba ya wa amfa confirm ama oba ya wa amfa hwe ama wako Northern Region aba wa amfa fugu kura wa amfa bi ama Ghana card no okoso okay me ba sim beje me Ghana card enti si wotu kwan no aba ya mana kwa aba mfoma de ma me omse je si wotu esika nsa eye allegation anase complaint a wode aba ye besre empanimfo no Ghana card no ye minim ne se yen ye di kan ye bi ni na ye ntua se wutua de a me de mantua sika je se ye go through stress ye me register omo shase first pa no line ne ba tenten no that time na me register me de mantua sika nti minim se akire no mo amobebe ye ne agegi musika de a enti se ne Ghana card de tukwan aba na ono ankasa aba so oba beji a mesrɛ mo obo amount of money bi a ose mo pese mo charge se mo charge nso de a I don't want to believe say e no kre nti ye besrɛ mo na se sa ne tie a mo hunu ne ka because mama ne bofo no wo ho no mo a o hwehwɛ niema mu achiase asem na mekan mama ne bofo no wo ho a wo hwehwɛ niema mu nti se eje pa mo amo ho no maso be ye hye nti ye besere mo na said ye tie bia no mum yensiesie within this weekend se na de na wo se mo de ma na mo fa ma no enkomo bi wo se mum yenu nyina tena se di no mo ntena se ni na asumdwie emra ansana ehwiri akonanim minim se makan mum yenu nyina mo betena se na mo siesie etere bia na bibiri nu anso so opentema be kama ne de ayede ubeko tietie mu no na ono no otutu mrika baaye no se ne de enye de nti yen mpene saa but meje mumionu nyina di se mo ye matured enough mo betimi atena ase na whatever the issue may be no motimi a rectify ni nyina medase wo a wonsanso nyanka wo de no ewo mu ano akoso
no akwa say baby etu kwan akọ ya beduru a ho agwade akoto ho medase Enti mama fast da enko emfa ema boafo from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and then Friday. Me da mu nyina mase mo amofre mo amoteste mo amutie nso mo mfre mo doso pa mo amutie amofre mo doso pa Nyankopon ka mu nyina mo ho maame afia bruni anti adwoa na ye wa anti adwoa ba ko nso wa ache ase run about no so ho no mo yesi ebubodin a yenwie ne yayi oh there be yayi oh you too much na yayi nyame onwu ani mu ase da so ati ase obi a waje ahenkan atum na me keka na maka de agya be man kwan na me no kasa sisi e wa bie mu be man kwan kwa de ono no obie mu a wa connect or ba ko a ewo main room ho e na tese wo de awurawura ba bia be man kwan oh you too much yehua onhyira wo why mo amaji atum nyina Nyankopon onhyira mu nyina e ba chawo aseda beko ama odi ahenkan Kwame Yeboa adwempa hene Kofi Mensa Kobike Kwame Asante Billy Man ofremi obo ba ofori amanfo ye dase e ba chawo de ko yie wo ye number be friend